जोजोलपा जी सबिना डङ्गोल स अभिव्यक्ति या माध्यम ख हलिमे हरेक प्राणी थको साधु हरेक सया थको मुदु भाषा साहित्य सङ्गीत संस्कृति नाप सम्पदा खेले थको स थोएका चना दिपी हने बहपी व्यक्ति पिनिको स चिकपिनिको दथुई थोएकेको छगु कुटा ख हलिमे थोयाचङ्गु स थौ या गुबुए भाषा व लिपि या उत्थान या नीति थको स थोएका चना दिम हने बहम व्यक्ति या गुना पखला बला या गोजी वेक ख नेपाल लिपि कुठियाम नाय भाजु अनिल स्थापित जु चास वेक या त थौयाको ज्याजोले लस्कुसया जोजलपा नाप लस्कुसदु जोजलपा थौकने छुयाना दिया छुकी व्यस्त ज्या दिया आ थौकने जी चाहिँ विशेष रूपमा तो नेपाल भाषा खेले न नेवा सभ्यता नेवा दर्शन अध्ययन अनुसन्धान नीति तो एमफिल पीएचडी चाहिँ अध्ययन चलाउँजुला विशेष नापा जी चाहिँ नेपाल भाषा खेले आज झन्डै 40 वर्ष देनुगुला जिउ सहभागिता संलग्न जुयाछौँ अटकसा जी नेवाटे चाहिँ अध्ययन या परम्परा सिबेन यनावा यो ख थ पूर्वजन ढाउ खाए चाहिँ विश्वास याना उके चाहिँ लिलिउ उनी कठ चाहिँ दु आठुकी सिया पछि ज पक्क थमेसे अध्ययन अनुसन्धान विज्ञान सम्मत गुख्न जी देहु चाहिँ सिक्यु नीति आ विशेष हैन नेवा सभ्यता अध्ययन या नीति चाहिँ आउन चलाउँछ हजुर थी ज्याके आबद्ध जुया विशेष रूपमा योगदान ब्याचना दिम हाकन छ औपचारिक रूपमा शिक्षा क्या मागो थे तालले छिट आठो चाहिँ जिठा छे चाहिँ नापान छे तो जीव पुलाउ शिक्षा अनुसार चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ अध्ययन या गु परम्परा दुख वो इले चाहिँ जिठा छे जिम ककपी बा निन पिनसन बन्यु यान्छौं एजुल जिठा छे नेपाल भाषा योको साहित्य सफोट व व अध्ययन नाना जी वो नेपाल भाषा प्रति वो अले उ इले चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ सामान्य रूपमा समाज चाहिँ छलबला या मरो वो अवस्था चाहिँ ठुकी चाहिँ उत्थान युनिटी थपिन्छ न योगदान बीमा रहेको ठाउँ चाहिँ छौवा छका हामीले जी अझ ला स्कुले बनाबले न 9 10 कक्षा न नेपाल भाषा काया बना हामीले उ इले चाहिँ बना चाहिँ बना तर जिउ आटकन थो अभियान आन्दोलन जी बेले थो गुकठ प्लान याना वनिमाओ ले चाहिँ उद्देश्य गन्तको ठिङ्क्यु जी छु चाहिँ प्राप्ति यो नीति चाहिँ अभियान न्याक्यो दियो अयो या चाहिँ विज्ञान सम्मत न पद्धति दुखनी अरे जिमस अध्ययन या बेला छिस अध्ययन बेला न चाहिँ विश्व न यो कोठा से थो सभ्यता विकास निसे आटकन तो मानव विकास जुल अले समाज विकास जुल युरोपियन विकास तल्लासन अन अध्ययन याना वो कठ चाहिँ वनिमाउ ज्याचन अले विशेष सोल्लासन व कठ चाहिँ झिस चाहिँ लुइकी भई घटना त एजुजुली आछिसन चाहिँ थो समाज विकास यो लागि भाषा जातीय विकास यो लागि न वैज्ञानिक ढंग सिस्टमेटिक पद्धति दुखनी अघि वो कठ या दास अझ बालाई रहेको कठ न विचारना चाहिँ आ चाहिँ थो उच्च शिक्षा चाहिँ एमफिल पीएचडी तक याना वन्यु कथा चाहिँ विचार नहुँला हजुर अध्ययन या ढुङ्गा अध्ययन या न्याउ अध्ययन या ढुङ्गा चाहिँ छिटो छुपागो अनुभव जुलले जे न दैते जे नापा चाहिँ जे नेलवा पिन्स जेसे नापै पि वो पूर्वज पिन्स दैवो ख के विश्वास या छि परम्परा तर विकास यो नीति अभियान ह्याक्यो नीति चाहिँ उचको याना मजु ज्याछन हरेक चीज चाहिँ पद्धति दैउ खनी विकास यो न पद्धति दैउ लफुडु अलि जिस गुण चीज दाबी यान वइसनो छु चलन परम्परा संस्कृति उक्यो न चाहिँ वैज्ञानिक आधार वैज्ञानिक पद्धति दूर खा दैउ चाहिँ वो ख चाहिँ जी अध्ययन लेपा चाहिँ सिल जिस सेबले नेपाल भाषा विकास यो जको खलायो खसान निसद वर्ष न्यायो खव ठौकने नवा पह अले नेवा टोन्ट फरक जुई रखाटाई मखला अले उकी या नापनापा भाषा प्रसार छला बलाई विषयले न चाहिँ नापासीमा पाट रखाटाई तो जिस बनाबले चाहिँ ठोयाहरु अशुद्ध जुइ खनी मिले मजो खनी रहे चाहिँ नापा जिउ चाहिँ समाज है न्याना चौख तर
से वर्ष सिबे न्याय तो विद्वान पिनसा चाहिँ भाषा रह्यो चाहिँ गुक्ट हिली रह्यो चाहिँ वो नियमे पिकान्टे ढुङ्गो जेजनगा नेपाल भाषा जुल संस्कृति जुल ओके न छगु खङ्गो मेउ खङ्गो नप स्वटा डाल्ला ओके आँखा हिलियो ध्वनि हिलियो अठै झिउ भाषै पद्धति कठाउन झि चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ आठो स्वरान्त ढका ढाइ स्वर वर्ण चाहिँ डल ल्यायो नि शब्द पोउने ढका ढाइ अहिले झिउली चाहिँ ए ढाबले व्यञ्जन सिबे स्वर महत्त्व बिउ एजुले झिउली चाहिँ नाफान्सेन व्यञ्जन वर्ण चाहिँ तनाउने प्रचलन डु ज्याजनगा ढाबले निसर्न न्यु शब्द त हो आयु शब्द त यो को पा ओके छुले ढाबले छुपा ल्याबले व्यञ्जन तनाउने हो व्यञ्जन चाहिँ जेलाउने हो वो प्रवृत्ति दु ठौकने सोलर हाल्लास तो नोबी मस्तेस गुमेश अध्ययनमया खाली नेना जगो खलाए पिख इमसँग खलाए बेला न व्यञ्जन वर्ण त मखला जस्तै झिसन ढाबले वनेगु ढाउसा इमसँग वनेउ ग चाहिँ आँखा तनाउ मखला नेगु ढामासा नेउ ढाबले ठुक्ट चाहिँ ठुक पद्धति दुधहरू चाहिँ वैज्ञानिक आधार कठ अध्ययन पुस्ति जिया जर्मनी चम्पी विद्वान पिनसला से वर्ष न्याय ठोपिकान तयार हुँगल खनि ढाबले हरेक चीज वैज्ञानिक विधि सम्मत चाहिँ अध्ययन याजु अहिले चाहिँ विकास यो नीति न भाषा संस्कृति कला यो चाहिँ विकास यो नीति न वैज्ञानिक सम्मत वनि जिउ थियो वो चाहिँ ख चाहिँ तो अध्ययन लेपा चाहिँ सिधुगा हजुर नेपाल भाषा न थियो अध्ययन पद्धति ठिक्यो दुखनी वही कथा चाहिँ छि नुपी नेपाल भाषा म नेपाल भाषा ल्या सपी पोना मोटा पिन्ट चाहिँ छि छुताया दिले ठिकै झि गएर हामीले ठक्क सोइले नेपाल भाषा छ्या मलाई टाटयो न छोला समस्या डुजुला ओ समस्या छले ढाबले झिठा चाहिँ राज्य पाखेन हे नेपाल भाषा मलासा जिउ ढेउ कठ यो कठ नीति जना टौजोली जुल ढाबले छोला शाकालीन इलनिसे हेर्यो निसत्या दनिसे तो सुरुवात जुल तर राणाकालीन इलेवया अझ व्यापक जुल नेपाल भाषा लायगु चुएगुले प्रतिबन्ध तल उगे चाहिँ बाखा कन डासा नवटा डासा जनाइग्यो अरे रेलिबा पञ्चायत कालेन 30 वर्ष इलेन चाहिँ मिउ यक्को शिव बालाउ न जिफो तर भाषा यो नीति जातीय रूपमा चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था चाहिँ एकदमै बामला छुले ढाबले उके चाहिँ एक भाषा नीति चाहिँ काउजल खस नेपाली बाहेक मेरो भाषा चाहिँ लाक्यो चुयो चाहिँ मरो अलि झि नेपाल भाषा कवि पिए लेखक पिए सोमी पिन्तन नेपाल भाषा चुयो टोटल भाषा पुरस्कृत याउ गर्न नेपाल राजकीय प्रतिष्ठान अबले अन चाहिँ वेका पिन्ट पदेट्यो मखला मेमे ठा शिक्षा चाहिँ पदेट्यो अथवा राष्ट्रिय पुरस्कार बियो उक्त चाहिँ चलन यता ढाबले राज्य मलाको जुली न ठो ल्याउ टोटा हुँजला ठाउँकने चाहिँ नुपिन्छ ल्याउ सेकन वइसौँ विदेशमा बि मस्तेसन जिम मस्ते नेवा भए लाकीमा ढेको ठ उक्त न वइसौँ ए जोली चाहिँ ल्या मसपी मलापी म पिन्ड नछुले ढाबले आठो बिस्तारै गणतन्त्र यी होला दक्को ठासेन चाहिँ त्यो दक्कोसित समानता बिमा ढेको ठाउँ चाहिँ त्यो विश्वव्यापी त्यो प्रचलन वइसौँ जुली नेपाली न बुलुँ चाहिँ दक्को भाषा जाति न चाहिँ समान अवसर बिउको ठाउँ चाहिँ जुया वइसौँ दो आनक्ने सोलरासा बागमती प्रदेश दुनिया चाहिँ नेपाल भाषा हो तामाङ भाषा या सरकारी कामकाज छेलियो ढेको ठाउँ दुला ढाबले राष्ट्रिय रूपमा सरकार राज्य चाहिँ नेपाल भाषा यता हाकन छ्यालबला याको ठाउँ चाहिँ नीति काउडु आठुक्यो नीति चाहिँ ठु एन पार्टी जिनुला नीति गुक्न दियो अयो चाहिँ पार्टी जी माने एजुल लासा आ ज्यायो अवसर न दुई ढाबले तो मा भाजको मको जा भएन जे जाने त न ठय भाषा चाहिँ अवसर दै मखला एजुल ढाल्लासा कुनै ज्यायो नीति अवसर दै अकि डक्ले नापाला थ सुडियो मसिके त न चाहिँ नेवा भएला मलाई मको दै खसा झिसा चाहिँ विश्व छोयजको भाषा लासा जिल्ने अंग्रेजी सल्लाहलाई संसारभरि वनि खनि मखला ढाबले ठाउँ कने नेपाली भाषी तेन दसके तरौं समस्या छोले ढाबले नेपाल भाइलाई मक्टला रहेको ठाउँ चाहिँ चिन्ता दु वो चिन्ता न छ्याजुले ढाबले नापा मेयो भाइल हामीले ठैट सुके फाइदा जी वो जग्गा भाइला अघि मेयो फाइदा मजु भाषा
लिपि संस्कृति चाहिँ नालिमटेरका राज्य वो नीति नाउ जोले ठाउँ नेपाली न बिस्तारै टोरा अंग्रेजी जगह ल्यायो खला ओ जो ल्याला विश्वव्यापी जुइरहेको ठाउँ हुन चाउँदो एजुने ठ मसिक्यु नीति ठ वेव नीति न भाषा लिपि संस्कृति चाहिँ मा तर उकिएट चाहिँ यी कठाउँ चाहिँ हिले माउदो छ हिला भन्ज्यो छाला ढाबले गु चाहिँ निसदन हो उ यी कालखण्ड चाहिँ आधार डेगा टाउ जिफो अठौँ यो कालखण्ड चाहिँ जीवन स्तर वो कठाउँ जिमको जीवन शैली पद्धति चाहिँ प्यारको लडासा ओइले चाहिँ झिसन जीवन शैली कठाउँ जीवन पद्धति कठाउँ नखचक हनिउ संस्कृति परम्परा हनिउ भाषा लेन वो कठाउँ सुधार चाहिँ हेज्यो हजुर अहिले वो छिनकचिन दैड्यो थे राज्य भाषा नेपाल भाषा हो तामाङ भाषा कागु थे मनुटेसनलाई जिमसा ल्या सय सगा दैचन दु हजुर आ छि मास्टर एमफिल याना दिउ दैदिल अल वही कथ मास्टर एमफिल याबले चाहिँ भाषा जक सिनिउ खला कि उके मे छुछु सिनिउ ख ए आठुके चाहिँ वास्तविक नापा सुरुवात याउ ती इले जुल त 34 साल पाखे चाहिँ दिएको चाहिँ परिकल्पना याउ तो कोर्स बुक अथवा जी पाठ्यक्रम ढामला ओके चाहिँ अप्पो ओ इले चाहिँ साहित्य चाहिँ अप्पो टैटाउ जोल्ने ठुकी त नेपाल भाषा ढका चाहिँ ढाउ जोल अघि नेपाल भाषा चाहिँ उच्च शिक्षाका बीए एमए अथवा एमफिल पीएचडी तक न दो तर वास्तवमा चाहिँ तो नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय भुगी बेला चाहिँ भाषा यो न छुदो अनलिपा साहित्य खँदै साहित्य जुसाटके ऊ इले छिठा चाहिँ नेवा समाज यो संस्कृति रहनसहन पद्धति गेजौँ चाहिँ वो साहित्य मार्फत किनी अहिले जीवन स्तर न गोख्न विकास या चौँडो ढिउ चाहिँ साहित्य छौँ पोर्सन दु अहिले नेवा इतिहास ढका दु नेवा सभ्यता ढका दु अहिले नेवा चाहिँ संस्कृति ढका दु ढाबले टुक्ट नेवा त्यो चाहिँ दर्शन निसे कया सभ्यता निसे कया चाहिँ ठो नेवा त्यो चाहिँ आन्दोलन मुभमेन्ट निसे कया नेवा त्यसमा गुख्न राजनीतिक चेत हया चाहिँ जैन चौँडो दियो अयो डको चाहिँ उके समावेश ज्या चौँडो अहिले ठो कोर्स कठाउँ भने बेले इस एमए टगी ठो एमफिल पिएचडी ढाल्ला छ वो टियु शैक्षिक कठाउँ शैक्षिक पाठ्यक्रम कठाउँ न मेमेओ अनुसन्धान या विधि त अहिले विषय चाहिँ जुया चौपट्टि तो अध्ययन पद्धति त्यो बारे चाहिँ वो मेमेओ विषयले गठिपनि वो न दैरहेछ अहिले ठुकै चाहिँ मेरो विशेष फोकस हेर्न तो केन्द्रीकृत यो ढकारियो चाहिँ नेवा त्यो चाहिँ सभ्यता नेवा जनजीवन नेवा शैली नेवा दर्शन ख एजुने तो नेपाल भाषा जग्गामा हो कि नेवा दर्शन चाहिँ सिन्यो चाहिँ कोर्स चाहिँ ख हजुर मनोवृत्ति पिसा आफबन्त सोसान स्नातकको तरिया त सोसान तो लिपि सिन्यो खला थाकुइला जिता लिपि मव धयु दुबिता र मनोतेकि दया चौँडो उके चाहिँ छिन्छु दयाले ठुके चाहिँ ठेजुलका छियो मौलिक लिपि दु ख मेमेओ जोसा झिस गोबले न छुन भाषा सेके मल्ला छ दक्ले नापा सेक्यु ढय भाषाका जी चाइनिज भाषा सेका पहिला अनुभव चाइनिज आँखा सेका र जापानिज भाषा सेका जापानिज चाहिँ वो आँखा सेका र स्पेनिस सेका अबले न वो रोमनै लिपि खसा न उके चाहिँ अलग ढुका उयो वर्ण चाहिँ अलग ढाबले वो रोमन चाहिँ स्पेनिस भाषा कठाउँ चाहिँ वो वर्ण आँखा नै सेका मलाई आज रसियन सेका लाछ वया कठाउँ चाहिँ आँखा नै सेक मैले ढाबले विश्व चाहिँ छुन भाषा सेकेमा लाछ वास्तव चाहिँ लिपि नै सेकमा लिउ ख तर छिठा चाहिँ सुजुल्ला ढाबले राणाकालीन इलन्से ठो नेपाल लिपि वहाँ प्रहारी आवे गयोलाले नेपाल लिपि चोइटो या त चाहिँ आधिकारिक मान्यता विमुख ढका चन्द्रसम सेर चाहिँ नेपाल लिपि त प्रतिबन्ध टाउजोले अबले निसे चाहिँ नेपाल भाषा न ऊ इले निसे देवनागरी चलन होला एजुले आठौँ कने न झिस चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ उच्च शिक्षा बनेमा स्कुले बनेमा अथवा ठाउँको यहाँ महानगरपालिका येला महानगरपालिका जुल टोखा नगरपालिका जुल मलाई किपुली चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ पाखे स्थानीय पाठ्यक्रम बङ्गा टाउडु हामीलाई अनबङ्की बेला न चाहिँ आयु नीति चाहिँ देवनागरी नै बङ्की होला देवनागरी लिपि नेपाल भाषा बङ्की यान चौँडु एजुले ठन चाहिँ लिपि सेकेमा रह्यो मरो लिपि छु पोर्सन चाहिँ तैटाउडु तर छिक पिन्छ अथवा चाहिँ गेला ढाबे छिठाला चाहिँ स्कुले बङ्के बेला कलेज बङ्के बेला
नेपाल लिपि मको देवनागरी ढका दिया तर ठोय चीज झिठा सिमे न्य सिक्किमे चाहिँ सन् 2000 अनुसार चाहिँ एरियो 24 वर्ष दटा निपेड दटा अन चाहिँ नेपाल भाषा छगो निसे चागो टगि टक भंगु दुका ल अन चाहिँ भंगु बोले चाहिँ सुले ढाबले पाठ्यक्रम टक नेपाल लिपि यान टौ ढाबले सिक्किमे वना वनमा लासा चाहिँ नेपाल लिपि वनमा तर नेपालले बने बेला चाहिँ त्यो विद्यालय स्तर निसे उच्च शिक्षा टक्न देवनागरी लिपि बन्यो ख तर भाषा जुल भाषा शैली जुल अलि नेवा दर्शन डको चाहिँ जग्गा उदै लिपि नीति चाहिँ चिन्ता कामा तर लिपि न चाहिँ सेकेमा नेपायो बारे अध्ययन याउ नेवाटो बारे अध्ययन याउ थमेसा याउ ख भाषा लिपि चाहिँ न्यामे जुसा छिजी न सेकेमा भाषा मेबी खे बर्मो तामाङ गुरुङ अठै दैथे आठो विषयले अध्ययन एपि विदेशी मखला अमेरिकन जीमा जर्मन जीमा क्यानेडियन जीमा जापानिज जीमा न्यामो वसान हमेशा से अध्ययन याको छ नेपाल लिपि चाहिँ सेकेमा छारा छ नेपाली इतिहासका गुजिसं पनि ओटो कोया चाहिँ नेपाल लिपि चैटौदै हजुर छिनक तीन दैदी थे नेपाल लिपि सेकेमा न दैदिल सिक्किमे छगो तगिन छे जागो तगिन तकन लिपि बंगा चौधो दैदिल अथे थन ये न जी ये महानगरपालिका अन्तर्गत ये देमा सिके थैको सफुर्ती चाहिँ छगु पाठे जक छा लिपि तैटाउले थन छगु निसे जागो तगि त कयुली लिपि छा म छगु जुले अठन चाहिँ भाषा ल्यास पिन जुल ले भाषा सिउ पिन जुल अल एजो जुली चाहिँ अठन चाहिँ नेपाल भाषा टेबले तय बेले न त सुरु याउ चाहिँ तोसान ह्यु कार्यकालय सूर्य जुल लिजिबिन व अभियान सुरु निसे पाठ्यक्रम विकास या इ जुल शिक्षक छनौट जुल शिक्षक पिण्ड चाहिँ त्यो क्षमता अभिवृद्धि या उठो तालिम बिउ के न जिबे इन्गेज या ओ जुसान अब तै बेलेला मनोटेस ठाकुय खला जिला मजिला छक्न छगु निसे चागो ढका चाहिँ उठ्न चाहिँ शंका याउदो जिठन चाहिँ अब 8 महिना न जुल अठरे थे ये महानगरपालिका दिउ चाहिँ 77औं जिल्लाका मखला मेयो डक्कै जिल्ला 75 जिल्ला आ न्यु बडे जुल ओ मेयो न्यु जिल्ला बडे जो पाखेन डक्कै वे ठन चौयो एजोले चाहिँ मेमे पि थनिया स्वभाषी पि मको आदिवासी पि मको आदिवासी बाहेक मे बिनसन थने शिक्षा काइ जुल एजले वे का बिनसन ठाकुर राई जुल पहिला लिपि सेक्यु हाना भाषा सेक्यु उक्त जो ले चाहिँ थो लिपि सेक्यु कठ लिपि सेनाटाउ जोसला जिउ ख लिपि वसा चाहिँ न जिउ ख उके न सो जु ख तर छकल चाहिँ याबले चाहिँ ठाकुई ढेउ कठ चाहिँ यको चाहिँ जुजुले आज जिस तो लिपि थन नेपालले चाहिँ जो बोले चाहिँ लिपि नि मया खलरका ढाउले जुल तर डाठे लिपि सेक्यु ढल्ला सन जी चाहिँ छि चाहिँ निश्चित 24 घण्टा बिया दिल्ला छ जिमसा चाहिँ नेपाल लिपि सेका बि फुगा मलाई सेनेफु ओ कठै कोर्स डिजाइन दो कि तो जिउ मानसिकता यो उपज न ख मलाई एजो जुले चाहिँ तो लिपि चाहिँ मजु जुल छिटो चाहिँ निफु खन्छौ नेके तो सिक्किमे तो पाठ्यक्रम देके गो इलेन जिबि चाहिँ अनुसुरु जुसान चाहिँ नेपाल लिपि गुठी पाखे चाहिँ अन चाहिँ वेका पिन तो भाषा लिपि चाहिँ सेना वइ जुल अले वो क्रमे चाहिँ अन पाठ्यक्रम टेब रगाटाला अले जी चाहिँ उ इले थन चाहिँ जगत सुन्दर बने कुठी चाहिँ छगो निसे न्यागो टको भंगियो चलन्दु अले अनुय छौ सेट सफो छगो निसे न्यागो टक्काया अनैमा चाहिँ अबलेमा सिक्किम नेवा गुठिया नाय त लालान बिया अले वेका त जी सफो बिया अले वेका न फुइका दिला अले वेका न मजो दै दिला अले जी जिउ ढाउ वेका न मजो ढाउ ओ इले जी झन्डै त नेपाल छ खेले सेनकने याना वइ चनवे झिरा दैथे डेरंगला झिरा झिनेर मसे जिमस बना सेका अझ सेनकने याना वइ चनव चाहिँ जिउ अवयका पिन था नक्न सुरु या टेउडो अन छ्या मजो ओरगा अलवयका नब जी खनला न अले वयका न मजो राइ जी जिउ राइ जिमि निमेशा याका खुका जिउ मजुले चाहिँ हुन अले जी अन्तिममा छ्या मजो ठन बंगा टौडो त्यहाँ अले वयका न जवाफ यो छले राबले आखा सोइदिसले आखा दैदिल छ एराबले चसँग आखा ठिकै हुन्छ लिपि तयो राला अलसदिन चसँग हुन ढाबले वेका जिमसन सुरु यात नोजला डक्ले ना पांचे सुरुवात यात नोजले
आ जिमसँग ठुकी जगन से सेंक्यू मको कि जगन से लिपिए सेन्यु रखा चाहिँ आ अन चाहिँ लिपिए सेनी आजीवन वर्ष चाहिँ छक अथवा निरसोरे छक चाहिँ अन वना चनोडु अले अनिपि शिक्षक पिन आ चुजुल्ला छ ठन चाहिँ झिनाप स्वापो न तै बेला अन चाहिँ सुरुवाती आउजोले चाहिँ लिपि तल आ झिठाइ पिने चाहिँ वो आत्मबल नम्बरु ठाको ढल्ला चाहिँ पञ्चेजु खनेला ढै हिसाब न उक्न जोजुले आठो भाषा या त नि स्थापित याना चाहिँ हाक्न मखला तो प्राथमिक तगिमे अनुसार चाहिँ आका बंकी रखा चाहिँ तो स्थापित नि या वो ढुंगा लिपा चाहिँ अझ आठो मनोटेसन ये का वना ढल्ला सा जिसन लिपि न या जो आ चाहिँ लिपि न दुनी रखा चाहिँ मजाबले नि सेन्यु ढेउ कथा चाहिँ लिपि चाहिँ आठो छगो निसे यागो टक्क चाहिँ नेपाल लिपि अनलिपाको नेउचाउले चाहिँ रञ्जना लिपि टैटाउडु वो लिपि चाहिँ बेसिक नि सेन्यु कथा यान भइसनु हजुर त यही महानगरपालिका नेपाल भाषा वंक्यु तयार दिल तो चाहिँ झिसन नेपाल नेवा मस्ते त वंक्यु लागि तयार दिउ ख कि गैर नेवा मस्ते लागि न तौ ख अथवा अपना स्थानीय स्कुले स्थानीय बोनेकोठी नेपाल भाषा तैटाउडु स्थानीय बोनेकोठीला नेवा सोयाना गैर नेवा मस्त आपादु निसा अझै संस्कृत लक्षित याना बंगौजुले नेपाल भाषा तो चाहिँ सामुदायिक स्कुल जको बंगियो न मको नेपाल भाषा अथवा चाहिँ ये महानगरपालिका दुने आधारभूत तगिन तक चाहिँ ठौकने महानगरपालिका अन्तर्गत बंगियो अहिले आज झिउ देशियो चाहिँ शिक्षा नीति कठन स्थानीय रूपमा चाहिँ स्थानीय विषय वस्तु चाहिँ मसिके बिमा रह्यो कठा चाहिँ ठो नीति दिएको जल अहिले वही नीति उपज कठा चाहिँ ठो स्थानीय पाठ्यक्रम छौ चाहिँ नगरपालिका ठ पिन्स सोया पाठ्यक्रम दिएका बुंकी दैरहेका ठाउँ जल एजो जोले ठो विद्यार्थी नीति मक्के ये महानगरपालिका ठौ ठ्याबा मसिक्यो ठौ ये महानगरपालिका सभ्यता मसिक्यो मखला अठरे चाहिँ ठनु चाहिँ सम्पदा मसिक्यो ख ले ठुके चाहिँ विशेष सुरु जो बेला खन जो ख सम्पदा न मसिक्यो संस्कृत न मसिक्यो मखला संस्कार न मसिक्यो ठनु जाति बारे न मसिक्यो तर भ्यामे यावला ढेउको ठन खजो ख ठने चनमा ठय परिवेश चनमा जोले नेपाल भाषा ति मे चाहिँ बालको जीवको कि ठन चना जीवन यापन याव खसा भाषा न छौ अझ एक्स्ट्रा जुजुल छगु अपवा भाषा सही जुलका जिएन बनाबले आला जीवन उतार ठेन्नुगल अझ न बन जनो ढाबले बनि त चाहिँ वो सेक्यु निडी चाहिँ पाइमको मस्ते सँग नेगु चागु भाषा सर गाडै जिएन नेगु चागु नि मयको भाषा सेकोडु वे भाषा छला जान यानौडु ढाबले भाषा सेका चाहिँ बेफाइदा जुइमको तन ये चनिमा ये महानगर जुने सुनिगले जुने चनि जु भाषा नेपाल भाषा सेका उयका पिण्ड चाहिँ मखला नेवाटे त गैर नेवाटे त न चाहिँ ठाकोइ मखो छिटा छौ अझ घटना कने तन यही खमको जी भोजपुर हुन झन्डै 20-25 वर्ष न्य भोजपुर हुन अनन वनो चाहिँ छुले ढाबेले नेवाटे त नेपाल भाषा स्याउनो नेपाली भाषा स्याउनो अहिले जिमसँग लछिउ कक्षा न सञ्चालन न अनवना बले चाहिँ भोजपुर बजार ढाठा चाहिँ नेवाटेसन नपाउ पुस्ता एरियो निएर दे ढुङ्गो पिन्स चाहिँ ल्याछ अहिले मेपी ल्याम पिन्स चाहिँ ल्याम सया वन होला भोजपुर बजार तर वे भोजपुर प्लाउ बस्ती दु गुए त भोजपुर टक्सार रगाडै कुए चाहिँ एयरपोर्ट दु ठासे अन टक्सार बजार रगाडु प्लाउ बजार अनवना बले अहिले अन चाहिँ छुले ढाबेले अनला नेवान न नेवा भाइलाई खनि बर्मन न बर्मु लाए खनि सार्केन ला ढाबले अन चोपी मेमेपी डक्कोसान नेवा भाइलाई छ ढाबले फुच्ची चाहिँ झिउ चाहिँ व्यापार याउनीति मखला व्यवसाय याउनीति दैनिक जीवन छेलाबला याउ खट ढल्ला छ वो भाषा चाहिँ माली आठन न छि स्वेटला छि बाजे पिनु पालेटक न अन चाहिँ खेजीमा सेजीमा मर्सियाजीमा मारवाडीजीमा झ्यामेसा न नेवा भाइलाई ख नेवा भाषा लाना व्यवसाय यौ ख ले आ छि चाहिँ एक जग्गा सोइदिस ठौकुने झेठा छि तरकारी मे वइ पिन्दु मर्सिया त दु मखला वेका पिनौला तर यो चाहिँ गुमेसी भोजपुर जीफु अवधि जीफु हिन्दी भाइलाई पनि ख नि तर छिनप तरकारी मे वइ बेला उहाँलाई नेवा भाषा खलाइने तो भिंगु ख तो दंगु ख तो बालाउ ख तो नु ख मखला ढगु कठ खलाइ ढाले
ठो चिज चाहिँ झिसँग छुकिएर छिन्यो बनिउ जग्गा ढल्लासा भने ठाकुई ठोसेका जी ठनु चाहिँ जनजीवने छेले ढल्लासा ठो चाहिँ अफी एजोले ठो चाहिँ छबु जाति लक्षित जग्गा मक्के ठो भाषा चाहिँ नेपाली सम्पदा ख ठो ये चाहिँ यो चाहिँ भाषा ख थनु आदिवासी त्यो भाषा ख ठो भाषा चाहिँ ल्याङ्गाटेमा थनु मसिका ख ये मसिका कि ये चाहिँ ठो भाषा छ्यालवाला यामा रह्यो बिचाएना वो कठौँ यो चाहिँ मखरा परिकल्पना याना चाहिँ ये महानगरपालिका ठ उयो पाठ्यक्रममा चाहिँ ठो डुट्याएको का एरगारावला ये महानगर चाहिँ पिन्छ नेपाल भाषा सेकीमा वो चाहिँ न्याम्मे जीमा मखला आ उकुन्टिनी जिटा क्यानाडा ठाउँको नै उच्च शिक्षा बङ्गाचुवामा अनेमा प्रोफेसर छाया चाहिँ नापला जाला अब यो कहना चाहिँ ठुसी नि चाहिँ नेपाली लिपिपट्टि चाहिँ याटेन हो कि नेपाली लिपि बारे चाहिँ जिटा ठिकेमा हो कि उक्यु बारे चाहिँ कनाडिसनका झन्डै बासे हेरे छिन्यानु चना सल बेगा नेपाली लिपि बारे यङ्का दिलगा नापा चाहिँ उयो गर्नु छ नेपाल बुद्ध धर्मी बारे नेपालले हन्यु बुद्ध धर्मी बारे नेपाल भाषा बारे अन बनाचन दिउ दु मखला बङ्गाचना दिउ दु क्यानाडा युनिभर्सिटी मखला टोरन्टो विश्वविद्यालयले दाबले आ उयो गर्नु छ बङ्गे टिमो मखला दाबले ठन न ठनेला ठने चनि पिजल कने ठने जीवन हनि पिजल थो भाषा सल्लाह छ ठने न उयोका पनि दैनिक जीवन चाहिँ अझ अफे अझ सरल जी सहज जी अहिले ठन चाहिँ महानगर वन्डा छ उयोका पनि त नु ठ्या ठ्या जीवनको ठय ठ्या कठाउँ चाहिँ अनुभव जी अघिन्टो चाहिँ डक्कै जाति समुदाय हेर्न ख हजुर आछि नक्तिन तैदे थेन डक्को जाति समुदाय त ख तैदिल भोजपुरी न डक्स्या नेपाल भाषा ला तैदिल थन न थिथि जाति पिस नेपाल भाषा लाना चौ ख तैदिल अथे आ वया चाहिँ झिगु नु पुस्ताइ पि मस्त पिस चाहिँ नेवा भ्या टोटा अंग्रेजी भ्या नेपाली भ्या त प्राथमिकता बिया जौडु आ उके त मकाते त ओ मस्ते त नेपाल भाषा सेने त लागे त प्रोत्साहन या त चाहिँ छुया माथे चोले ठुके चाहिँ निठी खण्डो छोला मा अबु चाहिँ पहिला सेन्यु ख मखला मा अबु लाना बेला राछ यो पुटा ढल्ला छ वहाँ चाहिँ हजरिया बाटाइ जी वहाँ चाहिँ नेवा भाषा खम्मलाट राछ मस्तेसँग ल्याएको नि मक अघि जी अभिभावक पिनसँग चाहिँ मस्त नप खल्या बेला चाहिँ नेपाल भाषा खलान बिमाल आ भलै वो जी ठो व्याकरण कठ ठिक जु मजु वो ठ ठासा जै तर नेपाल भाषा खव नापला बि परिचित जी भाषा वे मला डास लाया मला डास वे कमिट ठाकुई एजुने छोला अभिभावक यो जिम्मा जोला ल मेउ खन युसले ढाबले ठौकने जे मचाबले मा वो पिन्स बाजे अजि पिन्स मुलेटया बाख कनि आठौकने वो कठ स्थिति मर्या नगला मस्ते न लिमला अल मस्ते मनोरञ्जन या ठो शैली साधन न फरक जै नगला ढाबले आ मस्त चाहिँ स्कुले न अंग्रेजी बन्यो नेपाली बन्यो मखला अहिले छ्यावया न नेपाली खल्याओ मखला जुल अहिले इंग्लिश खल्याओ अठाडे ठे पिने अहिले मस्ते चाहिँ फुर्सद दै बेला चाहिँ सुएउन चाहिँ हिन्दी इंग्लिश जुइ बेला इमसाला गेना से कि एजो जुल जिसं वो कठै लकस ए वातावरण तयारी आमला मस्ते त चाहिँ खलावाला या बेला नेपाल भाषा खलावाला या मला अनमेयो सोचल ल्या बेला मस्तेसँग मिटिउ चीज नेवसा मस्तेसँग सोयो फिल्म मस्तेसँग सोयो बन्यो चाहिँ सफुट अयो न आ मस्तेसँग यही क मलाई यही कठाउँ सोही कठाउँ चाहिँ अयो चाहिँ डेक मालका एरगार्यो उकेर चाहिँ आ टेक्निकल भाषा नेपाल भाषा कन्टेन्ट मलाई मचा कन्टेन्ट डेका डेक माले चाहिँ वो पाखे वने माउडो मस्तेसँग सेक्यु ढेका दिउ चीज चाहिँ बनिउ कठाउँ मकी मिठा मिठा सेक्यु ख नि त्यसले इपि चाहिँ भोलन्ट गु चिसँग लकस देखि वातावरण देखि ओ चाहिँ नेवा मया मला छेमा अबु न चाहिँ उसी मचा से नेवा भाषा खलाय मला अहिले मेयो भाषाला सेके जेठा छे छमा मचा दु जिमि के जाया म्या ओ चाहिँ पेंगो भाषा सगा उयो मा अब नब इंग्लिश नेपाली खलाय मलाई अब नब नेपाल भाषा इंग्लिश मा नब खे भाषा हो इंग्लिश अहिले बाजे अझ नब ठुके नेपाल भाषा खलाय अहिले जिमिना बन बाजे अझ अब यो पाखे जुल नि जिमिना बन नेवा भाषा खलाय अहिले उयो पाँच बिन्था वनि बेला चाहिँ हैन खे भाषा खलाय अब म चाहिँ त चाहिँ ढाबले जिमि डकोसा नेवा भाजको खलाय स मेयो खलाय म स दैको ठागा
जे वो नप अंग्रेजी खलान मिला वहाँ चाहिँ उही माया कि जनगा मामा तबा अल्सो स्पीक इंग्लिश जगा वो अजो चाहो ढाबला उही कठला छोटो डोमेन दे कठवा बिचाइन तल नि ढाबला मस्ते छ भाषा चाहिँ यो क्वेशन जो यो क्वेशन फै इमदा चाहिँ चिज संस्कार बियो खनि भाषाले छ उयो चाहिँ जीवन हन्युनिटी छ टुल्स जगा जला कि वो टुल्स चाहिँ चिज यको बिजियो छ अनि वहाँ ल्याएका का उयो त जीवने गुबडी जाबा जो वो वकाइ वो जोनी एजोने चिज भाषा सेन्ट चाहिँ कन्जुसन या मजला भाषा सेन्यु कन्जुसन या मयरा डाला छ मस्ते से कि लवया कथा इमदा वो वातावरण देखे मला इमसँग चाहिँ मिट्यु ठासे इमसँग सोयु ठासे चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ सामग्री त चिज उत्पादन न देका चाहिँ इम त बिमाल अच्छी तो ये महानगरपालिका स्थानीय पाठ्यक्रम में शिक्षक छनौटे नछि दुथ्या थे और शिक्षक छनौटे आबले छुबिति दु नेपाल भाषा छु स्कोप दु मनोटेसन नेपाल भाषा जालगे मजो घान धैचौंडु नेपाल भाषा बना छुया घान धैचौंडु अथे आटो यिन महानगरपालिका नेपाल भाषा भोंक्युपे बले छि आ शिक्षक छनौटे आबले चाहिँ गठेन आयाना दिले नेपाल भाषा ला सपिन त जको कया दि कि चे सपिन त न कया दि कि गथे ठुके चाहिँ तकले थापा नेपाल भाषा बना छु फाइदा मरो ढाउ जुली जेठा छे दो इंजीनियर जोपी जामरा सुंग चुंजो डॉक्टर जोपी थन जामरा विदेशे होंडो मला एमडीया ढंगा छिरेगा त्याबेले एकदम करोनो फुका डॉक्टर इंजीनियर जोपिनला जामरो इमसल अवसर काम पडासा नेपाल भाषा बना आछि जी गुली 1000 फुली मंगला जिबे एमए बनावला 50-60 हजार फुलका 50-60 हजार इन्भेस्ट याउडो अझ स्कुल जको बने बेला ओले टी मको त्याबेले तो बना मक्की ठुकी त घेना छल्यो छि गुक्न ज्याका हो ओके चाहिँ वनिका मंगला वो चाहिँ जुला ओके हाना लिपावे मासा खला आमियो तो शिक्षक छनौट चाहिँ गुक्न यान्डिया ढगा त्याबेले जिसा चाहिँ डक्ले नापाला तो नेपाल भाषा सेने फेके माला ठुके न्यु ढुका जिमसँग जाचाएन बले परीक्षण याना बले छौ नेपाल भाषा छौ चाहिँ शिक्षण पद्धति त्याबेले नेपाल भाषा लहसम वनेसम चेसम वो दक्षताला दे माला या नापा चाहिँ अहिले वो चाहिँ चीज चाहिँ ठमै चाहिँ हाना सेन्यु गेनाले सेन्यु स्किल दुकी मोरु ढाबले नेपाल भाषा सेने सपिन जिमला ढाबले ठो नेपाल भाषा शिक्षक छनौट याबले झन्डै न्यास मेसिया चाहिँ आवेदन बिउडु ओके मध्ये चाहिँ अबले चाहिँ सचिव नेनिम चाहिँ लिएमा हो ढाबले सचिव नेनिम ल्याउ आधारले चाहिँ दक्से नापाम नेपाल भाषा बने स कि मस वो चाहिँ 16 चेउ बन्यु व ले खलाउ वो चाहिँ सोयो जले जिमसँग पुछला अथवा नै आ उया नाप्न चाहिँ आ उयाका पिनसँग चाहिँ सेने फुकी मफुन सोया सेने शैली त आठौं कुनेला विभिन्न शैली दु नापाठे वना चाहिँ टिचर हाला चुन्यो मस्तेसँग बना न्याना चुन्यो कठौजको मको अले अझ जी क्वेउ टगिमे मखला प्राथमिक टगिमे चाहिँ वंके बले ढेला उयाका पिन विभिन्न ठाउँ कुने कासा कठ मखला कासायु माध्यम विभिन्न चाहिँ त्यो सीपीयू माध्यम मखला उक्न चाहिँ सेन्यु डो ल्याबले जिमसँग चाहिँ त्यो शैक्षिक टेक्निक त डुमहरु न सोयुजुला अहिले वो शैक्षिक टेक्निक सोयु बले चाहिँ सुसु बच्चा चाहिँ जी त्यो सेना मेपि ल्याइपि मध्ये उयोका पिंगे चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ मेपि थे तस्क बालको वपि सपि चाहिँ मखो तर ठिकै जो व तर उयोका पिंगे प्रतिबद्धता सुडुला ढाबले जिमसँग टुके चाहिँ लिपा चाहिँ सुधार याने ने के रहेको ठ प्रतिबद्धता कठन याउडो गु चाहिँ लिपा उयोका पिन्छ बीए नेपाल भाषा बीए नेपाल भाषा एमए वन झाल ढाबले चाहिँ शिक्षण स्किल दुपि चाहिँ छगोजल अहिले नेपाल भाषा ल्यासम वनसम चेसम वो नडुले निगु मखला प्यारामिटर तया चाहिँ शिक्षक चाहिँ सनौट्यानो जल छिछम नेपाल भाषा एकाडेमी प्राज्ञ न जुयादी नेपाल भाषा एकाडेमी चाहिँ आ छु ज्यायान चोंडुले आ ठुके त ओले उके चाहिँ छिको छु भूमिका दुले आटो झिस तो नेपाल भाषा खेले साहित्य जुल लिपि जुल मखला वो अलि ठुके चाहिँ संस्कृति विषय वस्तु चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ ला नेपाल चाहिँ यानो जला ठोले आ ठाउँको नेपाल भाषा एकाडेमी ढका गु चाहिँ
जनस्तर नेपाल भाषा यो जुलले नेवाटे हो संस्कृति सम्पदा न चाहिँ जगेर्ना अध्ययन अनुसन्धान व विकास प्रवर्धन या मार्गा चाहिँ नेपाल भाषा एकाडेमी चाहिँ निसँग जुल ठुके चाहिँ आ विशेष सेना चाहिँ नेवाटे हो साहित्य अहिले साहित्य परम्परा जुल अहिले संस्कृति यो जुल कला यो जुल के चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान यो ज्या चाहिँ यहाँका चौँडो आ नाचन हेर्नु जे छ जनस्तरीय जग्गा ठन चाहिँ सरकार चाहिँ या चाहिँ वार्षिक रूपमा ठुठो याहरू योजना कठाउहरू अघि आटोको झ्याका वैचौँले चाहिँ भाषा साहित्य व संस्कृति सँग याटन चाहिँ अन चाहिँ डुकठ अनि चाहिँ बजेट जो एभाइलेबल जो उपलब्ध जो स्रोत साधन चाहिँ छेला चाहिँ यहाँ वैचौँडो वास्तवमा चाहिँ कने दिने नेपाल भाषा एकाडेमी पाखेन चाहिँ डक्ले नापाला आ झिउ पाखेन स्थानीय रूपजीमा केन्द्रीय जीमा प्रदेश सरकार तगिमे अन चाहिँ वना चाहिँ थयो चाहिँ संस्था याट चाहिँ निरन्तरता बित ज्या झ्याकेट चाहिँ नियमित कथा चाहिँ वार्षिक रूपमा बजेट चाहिँ टेके मला ढाबे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान करोडौँ ढेबाटे रासा नेवाटे एकाडेमी ख अघि ठुके चाहिँ राज्य सरकार पाखे चाहिँ नियमित कथा चाहिँ बजेट टेबी मला ओ रिउ छुले हामीले सञ्चालन खर्च नि टेमलका अफिस एडमिनिस्ट्रेसन खर्च चाहिँ झिसँग चाहिँ क्या मला वो कठै चाहिँ व्यवस्था चल्ला छ अलि बल्ल अलिक कार्यक्रम चाहिँ अछुछु याहरू कठा चाहिँ गुलिना चिसन जेनेरेटिभ आफै स्रोत साधन गुली चाहिँ सरकार पाखेन वार्षिक रूपमा चाहिँ नियमित चाहिँ बजेट टेमल के चाहिँ यामा आउँछ ल्याबले भाषा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान यामा आउँछ ओ न यामा न अठारे आज यो संस्कृति परम्परा दु ल्याबले गु संस्कृति गुख्न होला उकु छुकार्न होला अयो न यको अध्ययन यामा आउँछ विदेशी त वया चाहिँ अध्ययन चौँडो झिसँग झिउ तर्फ चाहिँ या चाहिँ तस्कौँ मजाको जुया चौँडो ढाबले झिउ चाहिँ नेपाल मण्डल दुने चाहिँ गोक्ट यो मखला थन्यु इन्भाइरोमेन्ट जल थन्यु भौगोलिक अवस्था कठा चाहिँ थन्यु चाहिँ संस्कृति मखला सम्पदा त चाहिँ डेका टाउडो रासा आ उक्यु चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान उक्यु छुडु छ्याडु याना टाउडु कठा जल उक्यु चाहिँ उया नपनाप आज यो साहित्य चाहिँ विकास ढाबले नेपाली चाहिँ सिबिएन हव नेपाल भाषा चाहिँ साहित्य चाहिँ दु ढाबले वो परम्परा हेर्दा आठौँ कुनै जिस आदमी कठाउँ गुक्न इङ्गु गे नाइङ्गु रे वो कठाउँ जुल मखला अटेर चाहिँ लिपियो क्षेत्रजी मखला सम्पदा क्षेत्रजी ढाबले ओके न अध्ययन अनुसन्धान हेन अलि ओके त चाहिँ गुक्न चाहिँ ठो चिज चाहिँ प्रस्तुति आओ मखला संसार चाहिँ नेपाल भाषा साहित्य या त कला या त संस्कृति हेर्न प्रवर्धन या नीति चाहिँ अलि म्यु ज्याजट याके अघि चाहिँ आठो जनस्तर अझको ज्याचन बेला यको थपिन्छ बिचायन कठ थपिन्छ कोछना कठ चाहिँ ज्याट चाहिँ तस्क ठाको एजुजुले सरकारी रूपमा चाहिँ ठुकित चाहिँ नियमित ज्याज झ्याक्यु कठ सञ्चालन खर्च सहित ठयो संस्था हेरेर चाहिँ यहाँका रहेछ मेरो यको ज्या चाहिँ यापै थौकने छि नेपाल लिपि गुथिया नाया जुयादी नेपाल लिपि गुथी चाहिँ गथेना गोब्लेङ से आबद्ध जुयादियाले आठो चाहिँ जी झन्डै नेपाल सम्बत 1109 पाखे जी एरियो नेपाल लिपि गुठी 1100 नेपाल सम्बत 1100 ले चाहिँ निसंगो ओ निसन ढुङ्गा गुड टिडे ढुङ्गा जी चाहिँ अबले चाहिँ लिपि सेके ढुङ्गा अन चाहिँ जी थमेच्या सेका अहिले ऊ इले चाहिँ अबले अन नेपाल लिपि पाखे लाठौँ चोया पत्रिका पिकन्टै अहिले जिमसँग चाहिँ ओ लाठौँ चोया लिथोग्राफियाना लिथोमेसिन चाहिँ छापायाना चाहिँ यही ओ पत्रिका चाहिँ पिठन्युनिटी चाहिँ नापान्से पिट्न छौँ अहिले डक्ला नापा चाहिँ ओ पत्रिका पिठन्युली चाहिँ जी आबद्ध जिया अन पिठन ढुङ्गा लिपि नसेके ढुङ्गा ठाउँमा 100 लिपि मेबिन सेनमार्गा झन्डै 1111 जी एरु त्यसको मचबले चाहिँ लिपि न स्याउमना अहिले लिपि सेनु क्रमे ये लोक खोपजुला उया नप पिने नमना एरु नेपाली ए ढाउ खसा धरान भोजपुर मखला झापा ठुक्न चाहिँ चिठी जिल्ला न वना राज इन्डिया सिक्किमे ठंको वना न नेपाल भाषा नेपाल लिपि सेनु गर्ने चाहिँ याना मखला ठुक्न चाहिँ लिपि सेन्यु सेकेवल ठुके प्रवर्धन नीति न चाहिँ नेचला
लिपा उके टु आबद्ध जुजु आ लिपा ठिठी ज्यान यान भन उके क्रममा चाहिँ लिपा तो नेपाल लिपि या त चाहिँ युनिकोड न टे डाटा डाल्ला छ हलिन्यङको उनी दिएको ठाउँ चाहिँ झन्डै 2004 ले तो नेपाल लिपि युनिकोड आखा घेना डेक्यो रका चाहिँ उहिले चाहिँ तो नेपालले चाहिँ तो अनलिमिटेड ढका डाउडु वो चाहिँ माइक्रोसफ्ट यो चाहिँ नेपाल प्रतिनिधिको ठाउँ एलेन बैलेसन तुलाधर उहाँको नापा जाना चाहिँ छौजीसँग चाहिँ सोनुयङको ट्रेनिङ बिहा ओ ट्रेनिङ बिसान चाहिँ जिमसँग युनिकोड न आखा डेक्यो ल अबले चाहिँ ढाउको न युनिकोड न जुला लाछ आठौँको नै झिसँग खना चनाउको ठाउँ भोइस टु टेक्स्ट टेक्स्ट टु भोइस याउ ओक्न न जुई एजो लाछ झिसँग ठन नेपालले वया चाहिँ जो जलपा ढल्लाछ चाइना मेसिट चाहिँ यङ्गे बेला चाहिँ अन चाहिँ निहाउ रखा वेक्यो ओक्न टक जुई राउने अलि जिपिन चाहिँ तस्क ओके चाहिँ उत्साइड ज्या सूर्य न अलि पा ठिठी पछि दु अलि यो क्वेशन या बेला आख यो फोन टु डेभलप याना सोया झन्डै 2008 पाखे निसे चाहिँ अलि ठुक गेना वनिहरुका तस्क सगन छलफल सल अभ्यागा तर वे डटी चाहिँ 2011 पाखे चाहिँ तो युनिकोड चाहिँ छौ चाहिँ प्रस्ताव जिम्स टेहरुका टेरियन छ अमेरिका सम्म छम चाहिँ समस्या टेबल खनि अलि हाना वो सी ढंगा ठन नेपाल न छौ टल अनलिपा चाहिँ जिस झन्डै निर ट्याबिका तो युनिकोड यो चाहिँ आख वो प्रपोजल कोचना मखला अलि युनिकोड चोपी अमेरिका चोपी अनैपी युनिकोड कन्सोर्टियम या सदस्य पि पदाधिकारी पिन्टे नेपालले सटा छवाटक एक हप्ता नेनु टक ठुके सगम छलफल ल्याना चाहिँ युनिकोड प्रपोजल सिरेका या निरलिपा युनिकोड चाहिँ आख चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ पारित जुल आठौँ गने झिस जिउ मोबाइल वो असिले न नेवा युनिकोड कठ मलाई कोडिङ डुबटी आख छले बोला चाहिँ याको आज झिस मोबाइल न मलाई तो नेपाल लिपि न टाइप या चाहिँ जी ढुङ्गला हजुर अल्छिना जदै दिते मचाबले छि नेपाल लिपि स्याउना धया दिल मचाबले नेपाल लिपि सेन्यु थसेका क्या गुमे पिण्ड सेनेगु अयो प्रभाव चाहिँ गन लाटले ने नजर दानु जिथा छिन नपा अब उ इले पलाउ शिक्षा कथा चाहिँ नेपाल भाषा न बुन्यु चलन दु जोले बजार नेपाल भाषा मय जुला सफुट न दु व न बुन्यु जुला अले जी दया जी मचाबले सो प्रभाव लाउ चाहिँ गन दाबले जी मचाबले परिधि शिक्षा न बना अबले चाहिँ नेपाल भाषा बङ्कियो अले एजोले नेपाल भाषा चुए बने त अपुठे जु बानी न जु अनलेपा चाहिँ जी चागु टगिमे बना जना भले छौ छुजुलले राबले अन्तर माध्यमिक तो साहित्य सम्मेलन जो ले बटिन कया अबले जी चाहिँ छौ निबन्ध चाहिँ हो पुरस्कृत नजुलगा शिरपा लाना मखला प्रमाणपत्र पदक सफु उलुमसी ढुब्लेला उत्साहित नजुला अले पासपिनसँग चाहिँ का पुरस्कार न क्या नगरो अयो जो पिन्छ नेपाल भाषा बन्ने मान गाडाला अले स्कुले जी नेपाल भाषा एसीको ठाउँ 9-10 बना सेका ढाबले नेपाल भाषा लाइने बिस्तारै लानु भन मखला वजु बेला चाहिँ आलिपा सिल छोले ढाबले एजियो भाषा जग मको जियो ठय लिपि दुदैको ठाउँ सिल अले जिम बान न वो नापान चाहिँ लिपि सेका दियो अले वो लिपि सफुट जना चाहिँ जुन दियो अले वो सोया न अले जि चाहिँ सेका आठो चाहिँ सिन्यु न दुरका दियो सिल अनि एसएलसी सिमरातले स्कुल आखा नि बना अनलिपा एसएलसी ढुङ्गा चाहिँ वना थोजी लिपि सेका अले सेका भाषा लिपि न अले चाहिँ ठमेसा न सेनेकने याना दाबले जिउ परिवार याना थो चाहिँ भाषा लिपि प्रति चाहिँ मोहदु लुबे कमिसन जैन चौजो नै एको प्रभाव चाहिँ जिता लाट हजुर छिला बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति ज्यादिल थिति सिरपाना कया दिल सिरपा काब्रे झन् चुएगु उत्साह द थे सिरपा मलाई बले चाहिँ वो मनो वो व्यक्ति चाहिँ बालक या मसौ बने मसौ अथे जुई की गथे जुई एल जुई मको सिरपा रे चाहिँ जम्मा छोदै छु नि लोके मध्ये दोलन्दो दुसान छमेसित जको ल्यामाले गुली चाहिँ उके पची जको पाउन जुइफो एजुले सिरपा मलाउ हो असुकित वो मिले मजो पैसे मजो कठा जुइ मको सिरपा न के मकसद दोछिगु ठुली टक स्ट्यान्डर्ड जो पिन्ट बिउ ढासाला यको सिरपा इनमाले मका एजुले
तो शेर्पा रह्यो चिज छौ जगह टै जोली चाहिँ सिक्क नियरेस्ट जो सानागा नापा जिसको इन्डिया वना सीए बन्नगा अबले चाहिँ छुल्लाले 98% जो पिन टका पास जी मको राल मगला 99.99 वो पिन जगह पास जी राथे आ वो एकदम छौ जगह शेर्पा दै बेला दक्ष मध्ये भाला इटा बिउ ढेका डाबले वो न समय सान्दर्भिक जी मला वो विषय वस्तु जी छरै तो समय कठ समाज कठ अनि भूगोल कठ न वो जीफ हो कि शेर्पा रह्यो चीज चाहिँ टरो मके ओके एटेम गुक्न जुला वो ख ठु मोटो ढेउ कठ जी दैने जी मजबले वो शेर्पा काइ बेले ओके न सो प्रोत्साहन चाहिँ जी तर शेर्पा जग सक्ना चीज मको वो चेउ कठ न वनी हजुर अहिले लिपि सेना दिउ तैदिल जे नेपाल भाषा यो चाहिँ लिपि गोठी दु गथे छ उके बारेमा छोता यादिसन आठुके चाहिँ लिपि यो बारे खला बेले जिस यो लिपि न ढगाटाइ तर आठो लिपि बारे ना नेटना यापि सम चाहिँ प्रताप मल्न वेको चाहिँ गुठो हनुमान ढकायो ल्याको दु उ ल्याको टी वेको छ लो पोटै टाउडो अन वेको नेपाल लिपि ढगा चाहिँ उ इले सोठी लिपि चाहिँ चोइठगोगा छौ रञ्ज आखर रगा रञ्जना जुल नेवा र आखर रगा तो नेवा नेपाल लिपि जुल अहिले गोलमोल आखर रगा मगला तो सोंगु ढाबला वे कयो इले अथे नाटया आख दूर गाड्यो सोठी कठन टाउ जुल अनलिबा चाहिँ ठो अथे ना चोइटाउ रे चाहिँ यको चाहिँ सिमहरु अनलिबा वया चाहिँ ठो धर्मादित्य धर्माचार्य रामेश नेपाल भाषा एउटा कलकत्ता विश्वविद्यालयले उन्होंने चाहिँ त्यो विषय अध्यापन या के हो होला नेपाल भाषा शिक्षा माध्यम जी मला रगा चाहिँ अन चाहिँ छौ कठ चाहिँ भर्नाकुलर चाहिँ हिन्दी भाषा टबले हिन्दी हो बंगाली टौ इले नेपाल भाषा नटे मला अघि नेपाल भाषा सपी विद्यार्थी यको दु रगा चाहिँ ढाबिले छिमोला छुयमरो अघेना भाषा टेवराबले वयकन चाहिँ टाको छौ चाहिँ कार्यपत्र ठेन्याउ चोइदियो दु होला गोली चाहिँ नेपाल भाषा ठे साहित्य रगा अंग्रेजी भाषा चाहिँ नेपाल भाषा एन्ड इट्स लिटरेचर रगा चोइदियो के चाहिँ छुले ढाबिले वयकन नेपाल भाषा साहित्य परम्परा भाषा यो चाहिँ पहच अयो डकोसेना न अहिले वयकन न लिपि पेठी दुर्गा अबले चोइदियोगा होला रञ्जना जुल गोलमोल जुल पाचु मोल जुल अहिले भुजी मोलरका वयकन पेठी चोइदियो आ ठुक्न चाहिँ ऐतिहासिक रूप प्लाउ इले चाहिँ चोइटाउ कठा चाहिँ सोंगु जुल अहिले लिपा पेंगु ढाबले उकेन छौन्यु डोरे जुल तर एक स्वेबले चाहिँ लिपा चाहिँ अध्ययन याना चाहिँ तो पण्डित हेमराज शाक्य वंशजु शंकरमाज राजवंशी जो वेका पनि तो लिपि अध्ययन याना दिपि नेपाली पनि जुल वेका पनि अध्ययन याना सोइदि बेले न चाहिँ तो नेवा तेसो छलबला यान्छ चाहिँ गुठी लिपि दूर गाडेगा मखला आउके मध्ये ओके ओके न छुले राबले आखा चाहिँ तो मेमेली न दु जिस पुलाउ लिपि न सोला राला सा तो गुप्ता लिपि मखला वो तो सिद्ध मातृका सिद्धम लिपि न सोला सा ई कठा चाहिँ विभिन्न भेरिएसन है वो पाना वन्छ विकास ज्याउ चाहिँ दु आ झिउली न वो विकसित रूप न जिफो छाले ढाबले झिउली चाहिँ अफो लिपि नाम मोल मोलर गाटे दो मोलर आ झिउ छगा आखै छ यो स्वरूप पाउ मखला पहिला नेपाल लिपि रका सामान्य उजुल अलो गु याटा चाहिँ पाँच मोल न 28 चों रह्या मु राउ छ 500 चों सम्म जोपटी सिद्ध जो चाहिँ नेपाल लिपि अले मे टस्को अफो छला बोला जो रञ्जना लिपि ता दक्ष बहानाउ लिपि ओके चाहिँ तब्बाला क कुंली क मखला गोल वो आकार चाहिँ प्रकार चाहिँ अफो चाहिँ कलात्मक रूपमा चोइटाउ रञ्जना जल अहिले रञ्जना लिपि चाहिँ सामान्य लिपि मको ओके चाहिँ दक्कै आटक न सोलर हल्लासा रञ्जना लिपि दियो धार्मिक सफुजको चोइटाउ दो ठुके बुद्ध धर्म न चाहिँ प्रज्ञा पारमिता जुल मखला पञ्चरक्षा जुल ठुक्न धार्मिक सफुजको चोइटाउ दो अहिले ठो कथा चाहिँ हिन्दू धर्म न यको सफु चोइटाउ दो अथवा ने हिन्दू धर्म यको प्याम हो अहिले बुद्ध धर्म चाहिँ यको प्याम या विदेश ठेंगन मखला उ इले टिबेटन नेपाले वो
बिहार बंगाले वना चाहिँ ठो बुद्ध धर्म सेक्यु याना टाउजोले ऊ इले चाहिँ ठो रञ्जना लिपि आखा न चोइटाउ सफुटा वना चाउँजला अघि टिबेट छन मंगोलिया छन जापान छन आमेटा गनौन मायन बुद्ध धर्म छन्दा छ अन रञ्जना लिपि न छने मागा वो चाहिँ वो धर्मीय लिपि थे आधिकारिक लिपि रञ्जना लिपि मचल्ला आधिकारिक मजुको ठ ढाबला रञ्जना लिपि चाहिँ धार्मिक सफुटा चोइजला अन लिपा पो छला बला जोर्यो फुजी मोला रगाडै डाले फुजी छटे न्याउ न रही गुलिसा अले गुलिसा किला छेर न रही ल अंग्रेजी चाहिँ ठुकी त हुक लेटर मखला अथवा नेल हेडेड लेटर रगा न रही हुक हेडेड लेटर न रही ठुके चाहिँ चुल्ला आखो यो छ चाहिँ चाटुला भइछौँ अब केटा चाहिँ ढाबेला चाहिँ संस्कृत भाषा नाटेट खला न ढकाडै फुजी डाउ ठो नेवा भाषा फुजी मक्की भुजङ्ग मोल डाउ भुजङ्ग डाउ सर्पै छोठे सर्पै फनाठे न्याउ छोडु आका डाउजुला मला भुजङ्ग मोल डाइ उक्न चाहिँ ठोसोटी चाहिँ तस्को अफो जुला छला बलाबो अले मेउ आका गन गन जको दु अफो खनमरु रे चाहिँ पाचो मोल हि मोल लिटु मोल क्वे मोल मखला कु मोल गोल मोल ढका चाहिँ ठुक्न चाहिँ सुएबला चाहिँ झन्डै गुठी सिमे अफो चाहिँ लिपि छला बला जेचौं खण्डु जिसो सम्पदा क्षेत्र वनबले न थिथि लिपि अभिलेख तैटाउ खनि थिथि थासे अभिलेख थिथि लिपि जया टाउको खनि आ वला डको नेवाते त बने वइ मखुजि आ वो बनि सेके त वित के छुचै त वा ठिके त चाहिँ छुया मारि तो अभिलेख चाहिँ भाषा सोयो कसन निठी भाषा दु ग्लास निठी भाषा चाहिँ अफो छला बला टाउरो लिपि अपोएना अभिलेख मखला सोला लास नेपाल लिपि जगदै अले ठुके जिन हजार हेर्ने नेपाल लिपि चाहिँ डक्कै चोइगा टेक्स्ट बुक न चोइ धार्मिक ग्रन्थ न चोइ अभिलेख न चोइ हिसाब किताब न चोइ ल्याक चा न चोइ इतिहास न चोइ वासा यो सम्बन्धी न चोइ छेडेक्यु बारे न चोइ डेक्यु बारे न चोइ सहर विकास ढगाडियो हिडी गन्टे टु गन मुयु ल गुक्न डेक्यु उक्न अर्बन प्लान न्यू सफुन चोइटाउरो ढाबेला अयो टक्कै न चोइ तर आजिसं सोलर हल्ला छ भुजिमो लिपि चाहिँ ऐतिहासिक दस्तावेज चोइटा अप्पो चोइटाउरोगा मखला रे नापा नापा ठो 12औं 13औं शताब्दी चाहिँ मखला नेपाल सम्बत चाहिँ 500 से लेन चाहिँ वो साहित्य सुरुवात चुबले भुजिमोला सोलर गाडै अठेरे गोपालराज वंशावली भुजिमोला चोइटाउरो ढाबले ऐतिहासिक दस्तावेज त अयो चाहिँ भुजिमोला चोइटाउ डडरा छ लिप्पै इले सोल्ला छ टाटपत्र अफो भुजिमोला हिसाब किताब छ ल्याचा चाहिँ श्रेष्ठ यो ख सुयाट छेबिउ अलि सुयाट ढेबट्या सबिउ छेन्या मिउ मगला ठुक्ट चाहिँ अफो लिप्पै कालखण्ड चाहिँ ठो आर्थिक कारोबार या हो चीज चाहिँ भुजिमोला चोइटाउरो ल रञ्जना लिपि चाहिँ धार्मिक सफु मखला ठुक्न सोंगु सफु सोठी चाहिँ कठा चाहिँ विशेष छला बलाजी आजि नक्ने दैरी नै जिस विभिन्न अभिलेख सोल्ला छ नेपाल लिपि दै अहिले भाषा सोला राछ उ इले मल्लकालीन इले लिस्वीकालीन इले चाहिँ आ उ इले दक्षिण पाखे वो रह्यो कठा चाहिँ दु इतिहास त अहिले उखे चाहिँ वे वंशै पिन्छ राजेन्चौं अन जनजीवन चलेन्चौं रह्यो कठा चाहिँ सुरुसुरी पिने वपि मखला प्रशासक पि जुजुपि लिपवया जुजुजुल जुजुजु पिन्छ छुले राबले ठौ ठा छलबला जयाचौं रह्यो कठा चाहिँ संस्कृत भाषा न एकको छला टाउडुगा मखला डाबले संस्कृत भाषा अहिले नेपाल भाषा न प्लाउ नेपाल भाषा ढाबले जिसँग ठमेसा अभिलेख बन्यो खसाना आखा बनि सला ढाल्ला छ प्लाउ नेपाल भाषा ढाउन एकको मपा वे दु वर्ड फर्मेट त जको पाउ ख मखला शैली जको पाउ ख अघि ठोटाउ जी करगा जिसँग अनुमानी आफै हला एजुली चाहिँ अलि वो कठा चाहिँ छौ भाषा अनुमानी आजुला अठेरे नेपाल लिपि गुठिन ठो चानो छिनु यो अभिलेख अध्ययन लगाएर यो चाहिँ कोर्स त न यान चनाउडु मलाई ओके चाहिँ अभिलेख छुदै ले घुक्न चोइटे मखला अहिले छुछु चोइटे शैली त जुल अहिले वो पार्ट न ढुगा ठो बोय चाहिँ ठो चोइ छि
सफुपीको लास न्याउने चाहिँ छुदै ल्याउने छुदै मलाई अन्तिमै छुदै ढाँटे ठो अभिलेखेन चाहिँ विभिन्न पार्टी ठोठो दैर्य चाहिँ छोडु अयो झिसो सेने भाषै विश्लेषणे सम्बट्यु विश्लेषणे मलाई सम्बत जगन नापा चाहिँ वो परम्परागत सुङ्गु पेङ्गु कठ चोयुडुगा अरे अङ्ग खरखर चोयुन छौडु अहिले शब्द चोइपट्टि डु मलाई ढाबले ठुक्न चाहिँ चोइपट्टि शैली त पद्धतिमा सिन्यु चाहिँ डु अघि वो या रासा चाहिँ भन्छ अपको बनेसै मेबिले न लिपि बनेसल लासा चाहिँ ठुच्छु रह्यो चाहिँ सामान्य चाहिँ चिज सिके भई हजुर छिन्नक्तिन दैदी थिए अभिलेख अध्ययन या क्युपति कोर्स नयाँ नचंगोदो दैदी र आठो झिसा स्वेबरेला ठो अभिलेखला गुली तज्या ढुङ्कल गुली तनेन ढुङ्कल गुली या देगले दुनिताया ताला गइटाउटो अयो अवस्था चाहिँ कठिन अध्ययन या कतिले आठुके न्यू कठन्डो झिसा दैथे आठ नौ वेबला हाना राज्य खोइ राज्य चाहिँ ठो चिज दगो सम्पदा जिउ ख ठो उज्जवल रासा राज्य चाहिँ अझ मखला मसीको भएर चाहिँ अफी अझ ज्वाजले जिरगा ठुइको जुसा अयो डक्कै त चाहिँ संरक्षण या गुठ संरक्षण या फैदेउ गुठ चाहिँ सोइजी तर वो कठमा यसो राज्य पाखे तस्को उपेक्षा हेटा छु राज्य चाहिँ उकेटा चाहिँ ठ नाला मका ठो चाहिँ नेवाटे जको ख ढै गुठ चाहिँ बिसाया जोले न राज्य चाहिँ अपो नेवाट मरो नेवाट प्रभाव चाहिँ यो कोमरो जोली ठुकेर उपेक्षित कठाउँ चाहिँ टैटाउ जोली चाहिँ ओ एकदम लाठेपाटे छिँदैन उहाँ छोएर गण शङ्का सोल अठेट एजोली चाहिँ उके मध्ये न महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहाँ अयो डको चाहिँ नाभा अध्ययन यान टाउडु गुली चाहिँ अध्ययन न उतार यान टाउपट्टि नडु गुली चाहिँ ओ उतार मिले मजो पजो पैसे मजो गर्न जुया चाउँडु ढाबले आठन जिन दैथे ठ मेसाटु सेका बना स्वेउ जुसा चाहिँ अयो चिज त चाहिँ ल्याङ्का न ट्यामाउ ख मखला झिस अहिले गुलिङले अप महत्त्वपूर्ण जो आटको नेपाली इतिहास नेपाली चौ कठा चाहिँ 16 हाल्ला छ गुलिङ चाहिँ अयो अभिलेख त पाखेन चाहिँ वगा ओ अरु चाहिँ वना ओ डेग छ ओ डेको ढयु कठा चाहिँ मको ओ डेगो बले घुक्टन डेगल गे डेगल ढाबले अबले सामाजिक परिवेश सामाजिक संरचना अबले चाहिँ इमो चाहिँ मखला संस्कृति गयोडु जीवन स्तर गयोडु ढ्यो अयो न सिक्दै आठो विश्वव्यापी रूपेण जुया चाउँदो राजनैतिकको शासक जग मखला इतिहास चाहिँ कठाउँ जुल आठौँ गने जन इतिहास चाहिँ रगा उके चाहिँ त्यो समाज परिवर्तन या लागि समाज न्याकु नीति हरेक यो नीति न चाहिँ अध्ययन यामा रहेको न त्यो विश्वव्यापी लहर होइ चाउँदो एरगा चाहिँ युरोपीय चाहिँ अठे वे रंगुले मो युरोपीय ठोकना वे लहर ज्ञान चण्डी चौजुल यसले ठोक्न जनसांस्कृतिक यो चाहिँ इतिहास चाहिँ अभिलेखीकरण या नीति चाहिँ अयो तो जी अभिलेख चाहिँ तस्को महत्त्वपूर्ण ढोका उके चाहिँ अहिले उके चैटौ चाहिँ विवरण कठ जनता स्थिति गर्छ इमसा घुक्न नक अनि रहन सहन गयो दु मलाई इमसन अन्न चोइबला नेउ टन्यु फुन्यु निसे काय अयो चीज न चोइटाउदै अनि जनसंस्कृति चाहिँ अध्ययन यार चाहिँ अभिलेख चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण दु गो चाहिँ संरक्षण यामा ख राज्य अपेक्षा न चाहिँ वन क्षेत्र ल ठुकेर चाहिँ कने कस तो चाहिँ स्थानीय सरकारी अथवा प्रदेश सरकारी चाहिँ माटहत्या ठो संरक्षण यामा ढेको चाहिँ नीति दिएका ठो चाहिँ संरक्षण यामा खनिदु हजुर छि धैर्य थे आउके महत्त्वपूर्ण विवरण चेटाउँदै अभिलेखे अब अभिलेखलाई नेपाली लिपि सहसा न डगो भुने फौ अवस्था मरु उके लागि संरक्षण या त छिस उके त देवनागरी लिपि अथवा अंग्रेजी लिपि रोमन लिपि चाहिँ जया के यो अभिलेख्यो सिथेला कान मेउ छौ तै बिउसा कुली उचित जुइले अब ठ्याङ्क जुइबले वो मोटो दै दिएको ठाउँला मक्त वो चीजला अठया चैते मला राछि धैर्य थे गेजुइ जुइले ठाउँको टेक्नोलोजी विकास जुइनुला ये महानगरपालिका पछि जान जुया चौडो मंगला पेरन्यार न्यानि सेन वो या दिएको ठाउँ खजुजो ठाउँको ने चन्दै जने मेटलाइज जुइटोडो चाहिँ सुले हामीले छुनो अयो मोनुमेन्ट दुसा वो डक्को चाहिँ अभिलेखे चौँ बनान गुलिला ओटारिया न टेन गोडो गुली सफु पिकान्डो लिसिपकालीन अभिलेखहरू मध्यकालीन अभिलेखहरू शाहकालीन अभिलेखहरू रका उक्न चौँ मखला प्रमुख ठासे चौपटी चौँ चाहिँ अभिलेख चाहिँ
वो चोया सफुए पिकानानत अभिलेखीकरण जुई रंगो दुगा तर मजो न यो को दैटिनी एडुला छिला पलापटिक मखला चाहिँ वो चाहिँ देग देफु इस्तिपा देफु मखला चैत्य देफु अले अन चाहिँ छुन छु अभिलेख दैछुनी लो हिट देफु सत देफु ढाबले उक्त नै हरेक सम्पदा चाहिँ ठुक्न डोजुले चाहिँ यको मरो न जिफु आ चाहिँ यहाँ महानगरपालिका सुरुया ट्यौं ज्याछुले ढाबले छुन यो सम्पदा डाटा डाल्ला छ ओ अभिलेख त नपना अल उक्यो छला बला प्रयोजन अयो ढोकटया चाहिँ आ अन छौ साइनबोर्ड ठेना टेट्यौं दु मखला उक्यो नाचया चाहिँ अन टेउ अले अन दुने चाहिँ छौ क्यूआर कोड टेबियो वो क्यूआर कोड स्क्यान याटा डाल्ला छ उक्यो सम्पूर्ण विवरण नेपाल भाषा व अंग्रेजी पिकाहरुका चाहिँ वो ज्या चाहिँ जान्छौं दुगा आ अठे जोले डाल्ला छ स्वदेशी विदेशी न्यामेसित न अन टैटो इन्फर्मेसन मखला सूचना वो क्यूआर कोड दुने टै अले वो चाहिँ अन चाहिँ वो क्यूआर कोड स्क्यान हेर्दा नेटे लिंक जी अन चाहिँ वो डको इन्फर्मेसन मखला सूचना चाहिँ प्यावे अघि वो ज्या चाहिँ झ्याका चौंडु हजुर छिना छ तैदि थे नेपाल भाषाए जाठी गुठी लिपि दु दया दिल आ जाठी गुठी लिपि दया न अथवा नित्य रञ्जना लिपि विकास चाहिँ को कथा जुलले ए आ ठुके चाहिँ लिपि यो ताजे झिस गुठी निसे चिन्चटी दिउ कथा ढामाला ठुके लिपि यो चाहिँ ला आछि जायामले जायामाले टेक्नोलोजी माला टेक्नोलोजी ठंगना कम्प्युटर जुला टेक्नोलोजी मर्यान अबले चाहिँ ठो नेपाली लिपि छला बला मजोगा ठक्क प्रेस यो आविष्कार छु नेपाली प्रेस यो चाहिँ मखला विकास जुया ड्वाओ इ जुला अबले चाहिँ वो छापाया त चाहिँ अब जुले चाहिँ चोयबले लाटन चोयबले छक चोयबले छौजको सफो जुए भए छापायाबले छक छापायाबले दोछि मयाको चाहिँ न फिगा जिउ जुला वो सहज रूपमा चाहिँ मखला अफो छापाया मल्टिपल प्रिन्टिङ या फै जुली न वो प्रेस पाखे उहाँले चाहिँ अहिले उकेला नेपाली लिपि मरो एजुन देवनागरी चाहिँ लिपि छला यंगला मखला अनलिपि आ कम्प्युटर विकास जोले चाहिँ सुदले ढाबले आ ठ मिसन यथे कस्टमाइज याजल नि उके थ यथे चाहिँ उके टेजला वो इले चाहिँ आ झन्डै जिमसँग न 19 कम्प्युटर विकास न 1990s पाखे 55 जो लासा 96 जिसे चाहिँ 50 अप्पो चाहिँ कम्प्युटर छला बला जो 96 सन चाहिँ कम्प्युटर नेपाली लिपि डेके ढंगला मखला 2000 एला नेपाली लिपि गुठिए डेगा छौ चाहिँ वो नेपाली लिपि चाहिँ फोन डेगा मखला अबले चाहिँ रमन पाछै रामा पासा चाहिँ ग्वालियरले जिमसन डेगा अफगा गठे आ चाहिँ युनिकोड टाइप आबले थे नेपाली लिपि चाहिँ वो चिनाखा अपडैले भन्छ समस्या जियो वो चिनाखा न वो कोठा चाहिँ जिमसन डेगा अबले डेगा चाहिँ अलि झन्डै जिमसन चाहिँ अबले पत्रिका पिकन दुगा नेपाली लिपि भाषा पौरगा चाहिँ अप्सरा प्रकाशन चाहिँ पिकला जिमसन उके सम्पादन या वो प्रोडक्सन या नीति चाहिँ मखला कन्टेन्ट तयार एन्ड ब्युटी ज्या चाहिँ जिमसन संयोजन हैन छौ चाहिँ पत्रिका पिकन दु टाइपले आ छिटो पिकाट पत्रिका पिकाटले यो को चाहिँ छु फन्ट माला आटको सुयो खसन नापा आ टेक्नोलोजी न न्युगो दुगा ट्रु टाइप फन्ट ए सोलर हल्लासा न नेपाली लिपि नीचाको नि अप फन्ट दु होला आ रञ्जना न चाहिँ छिगु छिगु मयाको चाहिँ फन्ट दु ढाबले वो चाहिँ फ्लाउ टेक्नोलोजी को ट्रु टाइप को आठौं गने जिसा विकास जे चाहिँ वो युनिकोड का ढाबले वर्ल्ड वाइड चले जियो को युनिभर्सल मखला कोड को चाहिँ अलि वो जुल्ला छ न्याठा न्यागुली न वो डिभाइस न वो को देको चाहिँ जुला अब युनिकोड जुले चाहिँ आ न्यू संगु दु आठौं गने जिला तो पब्लिकेशन है भने यो को चीज माली अलि वे हिसाबमा मे कथा यामला ढका थैजनो तर आछि नेन्दी कथा नित्य खलाहरु खसाला थोडा अझ नै विसो चीज दिने ओ नित्य चाहिँ झिस थपिन्छ टु देको न मुख तो देखियो नि न छले ढाबले झिस जायन चनो कथा छु स्पिरिट कथा खना न यो कोसा ग्वाले याउ दुगा होला उके चाहिँ सुले ढाबले तो युनिकोड चाहिँ नेपाल लिपि न चाहिँ प्यावला स्वीकृत जुल 28 जुल अनलिपा चाहिँ जी आ तो नेपाली लिपि गुठी राव न युवा टेउ पुस्तक जिबिन मचल्यामा जो उला वन जोला आबो कठा ढाबले जिबि पुला पुस्तक जिन गुला छ 30-35 वर्ष छ ठासा चुनि होला पुला जियो क मखला ढाबले आ नु पुस्तक वे ढंका ठौ कुनै इ कठा चाहिँ छु ज्या माला ढेउ कठा जुला तपेंगे ढाउ ख छ आइमा ये महानगरपालिकामा उपमेयर मेजुजी सुन्ता डंगोल
अरे वे पनि छौ क्लास है टीमे चाहिँ झामा मेमा ठो आख फोन डेग्युली नापासिया दुम चाहिँ आनन्द गोल जल मेबे पास पिन ल्याम पिन जो अल वे कपि चाहिँ क्लास है जो सानो छौ क्लास गबले न 1 घण्टा सिमर जिमसा 1 घण्टा छौ क्लास के हो 1.5 घण्टा 2 घण्टा जो हरेक चीज अले न्याना जने ठो छु ठो छायामा गुक्न यामा ठो ठयासा जु कि मजु ठुके प्रचार ठुक्न यामा अले वे कपि छौ चाहिँ ज्याजो चाहिँ गोसा गइदिला आठो चाहिँ जिसम रञ्जना लिपि न्याप्ले क्लास सेका भयो छौ क्लास 25 जना 30 जना बन्यो आ गबले तिनी आयो टुकै त चाहिँ रञ्जना लिपि दूर खाला पछ मेक न यामा ल प्रचार यामा लगा दैदिला जु आ दगा ढया ठो चाहिँ युथ बेस जोले वे कपि ल्यामा पि ल्यासी पि जना चाहिँ एसा ठो चाहिँ आ छेवना स्याउनु कठा चाहिँ छौ चाहिँ यामा लगा दैदिला वे कपिन्छ प्रस्ताव याव कठा चाहिँ ठो ट्वा टले वना चुक ननी बा आख सेके पिनु छे कोयावना चाहिँ का रञ्जन लिपि सेका चास रगा सटा चाहिँ रञ्जन लिपि सिनु ज्याजुल मगला वर गारे चाहिँ रञ्जन लिपि वर्कशप अले रञ्जन लिपि क्याली जात्रा तो क्याली जात्रा राव चाहिँ जिबि ट्वा टले वना चाहिँ स्याउनु कठा ज्या न्याटा ल्यामे पिन्छ ठुके लिड याटा मगला वक्ता वन गा चाहिँ ठो ज्याजो चाहिँ वल सेमन्टे चाहिँ आचन्दन मगला ए रञ्जना लिपि चाहिँ त्यो दुखनी दिउ चाहिँ यो क्वेशन आसिल अले वे तै कोठा अले वो चीज चाहिँ ठो झि ल्याम्पे पासपि चाहिँ ओके मध्ये चाहिँ एप ट डेक्यु कोठा उक्ता चाहिँ जुल ठो चीज अपो सोशल मिडिया न चाहिँ मगला कोटा क्षेत्र चुयो अले वो क्याली जात्रा रगा फेसबुक पेज देगा अब क्याली जात्रा टीम रगा अलग ल्याम्पे न छौ टीम न दु वे गमिन्छ जैन जन अले वो दको सोशल मिडिया चाहिँ वो अठे खबले चाहिँ अमेरिका जुन इन्डियन बोलेमा अमेरिका जुन हमेशा चाहिँ ठोस ल फोन टस्कमा बाला सिक्छ यहाँ जो अभियान न बाला नेबिस जी चाहिँ छौ फोन डेक मास्ति होला जी डेका बेला रगा टालखनी मखला ओ डानो गाले जेजु ढाबले अले वे कल सम्पूर्ण खर्च व्ययभार नाला इन्डिया जो छौ एक टाइप ढाउ संस्था या त लिपि डेक व्यू कन्ट्र्याक्ट बिल मखला अनलिबे झिसा चाहिँ रञ्जना लिपि चाहिँ ठिक जो मजु जग स्वेउ ढाबले ठोन झन्डै सोरो रहेथै बिल अल ठुटुको जय कोअर्डिनेसन या नीति नेपाली पाखे चाहिँ तो आनन्द कुमार मर्जन वेगला यन्जेला अल वेगन चाहिँ तो आखो सेप निसे ठुके छुतेउ गुटेउ गुख्न टेउ गाडिया चाहिँ आखो यो मखला डिजाइनिङ या अयोले स्वेदिला अल डेग्यु अझ टेक्निकल टिम इन्डिया दो ठुके सम्पूर्ण व्यवहार फाइनान्सिङ यामा चाहिँ अमेरिका छमा ढाबले ठु झिसा यान्चनो अभियान झिसा यान्चनो क्याम्पेन झिसा यान्चनो ज्या पाखे प्रभावित ज्या न ठो चाहिँ ग्वाली कठा जुल अले बय कल चाहिँ ठो नित्य रगा बयको नाट्या रञ्जना लिपि छौ डेगा दिला आ थयो चीज अझ योको डेगी माने अझ आ जिमसँगले बिचाइन जुन दो आ ठने न सुना डेगे न्या दास मेयो वर्षे जस्तै छौ लिपि डेग त का न्यागो लिपि डेग्यो न्यागो लाग्थ्यो नेपाली लिपि गुठिटेउ मखला ढाबले छौ लिपि डेग छौ स्टाइल फन्ट डेगेपछि 1 लाख में भ्यू मखला वो चाहिँ डेगे मला आठो डेग बेला न झन्डै आटको लि सोला छ 3600 वटा मखला सोडो वो सोडो न्यासा रे आखा गो त डेगे मागा मखला ले डेगा या दासा मेमे यो ताजी माउजुले ठुक्न चाहिँ हान वइ हान मेडे आजिमो प्लान ला सुरासा आ गोसा गइजुन मे वर्ष न न्यागु डेके खला छगु लिपि डेकेमा पास हैदा मखला 1 लाख रुपैयाँ देउ बियो फड्डासे वसा अपना बि ओरु एकदम मिनिमम ख जिमसा सियो मखला 1 लाख बिया न्यागु लिपि डेके होला न्याउ लाख देबा चाहिँ आ दै दु मखला दाबला आ जिमसा गोसा न गए दाबला ताजि चाहिँ योको मागा आ समेसा दै जोरु आ प्रेसे वाला तेस प्रेसे प्रिन्ट पिन्छ आ न्याबला दै सालो न माला इटालिक न माला बोल न माला तस्क एक्स्ट्रा बोल न माला अलि आखै भेराइटी माला वो मन त वो मजिला रगा चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ डिमान्ड यान जोरु अगे आबो कठा चाहिँ आठन आन जेसा स्यामले दको जनस्तर ज्या जोरु मखला जनता तो थपिन्छ याबले थपिन्छ गोसा गए याबले चाहिँ तस्क ठाको राज्य भालमा काटलले राज्य चाहिँ स्वयं बितलले तस्क ठाको अगे ठयो ठयो ज्या त चाहिँ राज्य पाखे चाहिँ तो
अफिसियल कस्ट डक्को बिहरायन बिल्ला छ मे यक्को जाया भई मे वर्ष न अझ मे न्यागो चाहिँ लिपिड देख्यो रे हो जिमे प्लान चाहिँ दु विचार चाहिँ यन्छ नउडो हजुर छिन्ताइ दिने आ लिपि देख्यो मे वर्ष दाइ दिलाउ के लागि न्यागो लाख्न तै तै दु दाइ दिला वडको आर्थिक स्रोत चाहिँ जनस्तर के हो ख ठुके चाहिँ गेडो राबले जनस्तरला नापा नापा सुरु सुरुले जिमसँग ठयो खल्टिन टेभन तया इले बेले विभिन्न ठासा चाहिँ सफोमियान चाहिँ कलेक्सन याना मखला अहिले गब्ले चाहिँ वना चाहिँ विभिन्न टु क्लास त जुल सफो त मि मखला उखिन न याना रास अहिले पा तो बौद्धल वे ढंगा 46 साल नेपाली से जिम त विशेष हैन नेपाली लिपि गुठिया त चाहिँ यहाँ महानगरपालिका ओ इलेन्से चाहिँ ग्वाली चाहिँ यहाँ नभइ चौँडो राबले विभिन्न प्रोग्राम कार्यक्रम त या त ज्याजो त या त फोन त विकास या त यहाँ महानगरपालिका न सपोर्ट या हो मखला अब के जस्तो लाग्छ करोडौं रुपैयाँ न छैन जी मखला अठेरे ठुसीमे न्य चाहिँ बागमती प्रदेश चाहिँ सभासद जो म सांसद जोदीमा यो 8 नम्बर क्षेत्र एमा चाहिँ राजेश साक्य जुन चाहिँ नेपाली लिपि गुठिया त्यो विभिन्न ज्यायाना दिसरगा चाहिँ 12 करोड मलाई 50 लाख देव चाहिँ ब्याज्यो वो इले चाहिँ जिमसँग चाहिँ न वो यक्को अबले न फोन त पिकायो सफु पिकायो मलाई अले त्यो नेपाली लिपि गुठी यो चाहिँ युथ टेटर चाहिँ अझ प्रोत्साहन निधि ठिठी ज्याजो त यायो मलाई टुक्न चाहिँ जिमसँग चाहिँ ज्यानडो ढाबले सरकारी क्षेत्र खेल पाखेन मलाई नगरपालिका पाखे यहाँ महानगरपालिका पाखे चाहिँ यो कोही ग्वाली जोडो जिम त रहने बागमती प्रदेश पाखेन सांसद थयो सांसद विकास कोष यो ढेभाएन बिहा चाहिँ यान्डो ढाबले त्यो चाहिँ नियमित मजुल इले बेले गबले मनु पाखे पिछे न पाफो मखला मेगा छम मनु दु छम मनु दु वो मनु न तस्बिज जुल छ जिमसँग फोन मिला गबले बि न फो गबले मुभी न फो ढाबले वो मैसे राज्य पाखे थो लिपि चाहिँ झिगु ख ठुक्यो विकास यामा संरक्षण यामा प्रवर्धन यामा रगा डाल्ला छ कने ठिठी फोन त देके माउ खला ठुकेर चाहिँ ठिठी क्लास सञ्चालन यामा खला मखला वो चाहिँ या जुल आ चाहिँ बागमती प्रदेश नेपाल भाषा जको सञ्चालन मको ओखन वो एनेला छुटला नेपाल भाषा र यसको लिपि रगा डाउडो कनेला नेपाल लिपि रजन लिपि न सेकमाला अब यापट्टि योजना गो मखला जिमकेला आ जनशक्ति जिमसँगला मिलाया माली मलाई तर डाल्ला छ वो कठौ आ या त आवन से या माल्ने कने लागो याहरुका ठौला जिमको मखला ढाबले ग्रेजुअली नेपाल लिपि चाहिँ गुख्न प्रिसिसन बियो आ नेपाल लिपि नेवार भाउले त दुठाया छेली जी हजुर छिन दैदुङला नेपाल लिपि पाठ्य पुस्तक छ्या मगरका वडा हटे कने निवेदन नेपाल लिपि चाहिँ जिसा चोइगे ठो मोठो हाल्ला छ हो एन कठनला ओ मनिर कि कारबाही आमाला सरकारी अफिसर र अगे चाहिँ आ सरकारी निसे मोनोटेट न सिनेमा आउडो मखला ढाबले राज्य ठुके त नियमित जीव कठन चाहिँ यामलका वो तजबिज आधार छक बिउ छक मबिउ जुस बिउ यस बिउ मोजिल आटको जुया चाहिँ टटे उएको पनि इच्छा दैबले बिउ कठन जुल जिमस यान न चनौडु अगे सरकारी न पार्शियल चाहिँ मखला आंशिक रूपमा सपोर्ट जुया चाउँदो जिस चाहिँ न चाहिँ सुरी सकले चाहिँ मखला भलन्टियरिङ याना मखला स्वयंसेवा कठन यान जोले जिमस चाहिँ नेपाल लिपि गुठी चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटिज बेला सेमी सोचो पछि चाहिँ लङ खर्च जो कठन आर्थिक रूपमा न चाहिँ सपोर्ट या कठन चाहिँ कन्ट्रिब्युट या पनि त चाहिँ याना चनाउडो ढाबला व्यावसायिक मको आंशिक ढगा ढाबला आंशिक सिमेन अझ कमैपट्टि आंशिक ढगा ढाबला मखला ओखन व्यावसायिक कठन चाहिँ जिमस चाहिँ बिहा चनाउडो ढाबला ठुक्न चाहिँ सुरुवात चाहिँ विस्तार चाहिँ जुदो मुख्य अप्पो चाहिँ आटक न जनस्तरीय स्वाभाविकता अप्पो ढगा ढाबले अच्छा छिना जतै दिउ थे नेपाल लिपि गुठी थि था था सेवना क्याली जात्रा ढगा रञ्जना लिपि सेन्यु यान चौधो दै दिल अब ज्याज हो याना चाहिँ गुली मनु त रञ्जना लिपि से के त भइ चौधोले नापासिमे ढाबले नापासिम सेनेबले रञ्जन लिपि अब वर्ष या दश पेंगु जोसा
छौ क्लास 25 से 30 मलाई नियममा सुई मज लासा सच्छे उले चाहिँ सल रही उठाउँजी तर आ ठो क्यालिया तर रगा ढाउ चीज या बेला जिमसा वना चाहिँ ले चुक ननी बाहा या बेला सिको टरौ ठासे या उजला अहिले अन चाहिँ जिमसा न उठो न चाहिँ छनु निछि न वन स्वगौ दिने रञ्जन लिपि छु आधारभूत मलाई बेसिक नियम त सुसु के स्ट्रोक गेजी रखा चाहिँ जिमसा चाहिँ चागो छु स्ट्रोक दिने रञ्जन लिपि सम्पूर्ण रञ्जन लिपि घेना चाहिँ विषय नि हो मलाई डाबले 3 घण्टा दिने तो हरेक चीज ठंगने चीज रहूं जो बोलने टेलिभिजन शो सा ची रहूं पटी जा वाला कासा जो साना एकदम नापा क्रिकेट जी बेले न्यानो भिडियो कासा वन डे रगा छनो वाला छनो वे रगा T20 रगा 2020 रगा ची रहूं होला छगोन्यो गो दुने सिरेक्यु कथा जो थे जिमसन रञ्जन लिपि आधारभूत रञ्जन लिपि ठोर गासीको सो गयो बिरे तो रञ्जन लिपि वर्कशप त जुला अहिले क्याली जात्रा रगा चाहिँ रञ्जन लिपि चाहिँ क्यालिग्राफी एन्ड भ्यू लाइभ क्यालिग्राफी एन्ड भ्यू वो जो बेले चाहिँ मनुटे चाहिँ ठो चाहिँ छौ इले सच्ची सत्य तकैसित छेंक्यु जुला अयो चीज वर्कशप या जिमसन सच्ची मलाई तो निरसुरी ने सच्ची अफयार न ढाबले चाहिँ यो को मलाई डोलन डो मनुटे रञ्जन लिपि आधारभूत खचाइ सेनेर न अहिले उके पपुलर न जुला अथवा तो कोर्ना इले चाहिँ ठो अनलाइन क्लास न सञ्चालन याउदो मलाई अनलाइन क्लास या जो बेला देशमा पनि विदेशमा पनि नेवा गैर नेवा सकसे चाहिँ सेको चाहिँ ढुका हैबले 8औं कने जुसला 10,000 मयकन मनोटेसन चाहिँ ठो रञ्जन लिपि बारे चाहिँ चुए सहजी आ भालको चुए सपि गोमडो वो चाहिँ अलगै खञ्जला चुए सपिला चिरल अफवा डेरंगले जी हजुर ठौकने नेपाली लिपि गुठी चाहिँ छुयाना चंगुदुले नेपाली लिपि गुठी विशेष हैन चाहिँ ठुक्यु मुख्य जार्यो नेपाली लिपि यो छलबला या क्यु नीति प्रोत्साहन या हो अल्टुके संरक्षण या नीति प्रोत्साहन या कोटन्दुला यसले जिम्स नियमित रञ्जन लिपि नेपाली लिपि कक्षा यहाँका चनाउजुला अल्टुके विषयले अध्ययन अनुसन्धान या ज्ञान ज्याचौजुला अहिले जिम्स ठुकेर चाहिँ आ दैनिक कन्टेन्ट डेकमा लगा नेपाली लिपि चाहिँ नापा जोस चाहिँ कक्षा बन्यो अन वर्णमाला बन्यो जुला 8औं कुनै डिजिटल जमाना जो ने डिजिटल ठुके एप न डेक्नु जुला आठोसी नक्तकन ठो ठुके चाहिँ ठो युट्युब या चाहिँ ठो ट्युटोरियल भिडियो त डेका जनाउ जुला हैबले आठोक्न डिजिटल त याना उक्न चाहिँ या जुला आलिपा चाहिँ मिउ इले चाहिँ आठो प्रिन्टिङ क्षेत्र मलाई तो छलाबला याओ पब्लिकेसन हाउस त्यसमा सुरे नेपाली लिपि रञ्जन लिपि छेलबे चाहिँ जिम त ठिटी टाजियो चाहिँ फन्ट माला रगा ठाउरो हैबले आजिमसँग फुल वेगा पिने छौ फन्ट यो 20-25 लाख बि ला मफो 1-2 लाख बिया चाहिँ उक्न या चाहिँ योजना दु हैबले मेयो वर्षै लागिन आ जिमु नासा डार्नु यहाँको रञ्जन लिपि न्याटा जी फन्ट देख्यो यहाँको लाख टेबा चाहिँ उके चाहिँ जिमसँग आ भला फ्याना टैडो आ मेयो न मे पिन्छन सहयोग जे जिम त जनस्तर न लाखौं लाख टेबा न बिउै पिन दु आ उन तिन्न अरेना चाहिँ उयाका पिन्छ छेनछेनको सटा न लाखौं रुपैयाँ टेबा चाहिँ नेपाली लिपि गुठी जैन जौलो अकि ठो लाख रुपैयाँ टेबा काइदिसन का बिउ पिन होला अकि चाहिँ ठुक्न चाहिँ आ लिपि नियमित कोठा क्लास के आउजला ठुक्यो चाहिँ पत्र पत्रिका चाहिँ उके चाहिँ छया अध्ययन अनुसन्धान या जुल अहिले ठुक्यो चाहिँ मखला डिजिटल सामग्री त देख्यो डिजिटल कन्टेन्ट त देख्यो ओके चाहिँ बाँकी चाहिँ जिम्मा अप्पो ध्यान कोसाको चुनाउलो हजुर त यान्छौँ बाहेक चाहिँ नेपाली लिपि गुथियो मेगो तातो ना चाहिँ छुदुले विशेष चाहिँ आठो जियो मौलिक लिपि ठय छला बोला जे मला जे विदेशे झाबेला न टपके वनमा दिल्ली टकजको वन धासना छि अन चाहिँ देवनागरी बाहेक मेउ आखन खनिज देवनागरीको ठो रोमन लिपि बाहेक मेउ लिपि खनि ढाबेले तो झिला मेउ अलगै राज्य जुल ठन देवनागरी मय चाहिँ या ढका दियो इन्डिया सिमे पृथक मजोर हो कथा मनुते त पिनै पिन चाहिँ अनुमान जे एजुने छिउ ठो लिपि चाहिँ छलाबला या मला ठो या नीति राज्य चाहिँ मखला भालाकाया ठुकेट चाहिँ
ने बके माला मखला ठुकी चाहिँ छेला बला या माला अथवा बालको छेला बला जोला हल्ला छ कने चाहिँ लिपि चाहिँ मखला आठो लिपि त चाहिँ झिसा चाहिँ विभिन्न लिपि सेक्यु आखा जको बन्यो किताबे जको चुयो मैसे ठु लिपि त रञ्जन लिपि तस्क बाला जोले ठुकिया चाहिँ आठौं कने विभिन्न सोभिनियर देखले रञ्जन लिपि छेला चौंडो मखला यो क्वेशन चाहिँ सोभिनियर ज्वेलरी देखले छेला चौंडो मखला ठुक्न चाहिँ मन रहेछ अंगु देखियो टप देखियो मखला क्लिप देखियो अले पेन्डेन्ट देखियो अयोली चाहिँ ठो रञ्जन लिपि छेला चौंडो फेसन इन्डस्ट्री वहाँ पिछा फेसन टाइटो मलाई ए ठटे जिमसा न ठो याबले ठो चाहिँ डोलन दो ठो टी-शर्ट चाहिँ जिमसा चाहिँ पिटना चाहिँ ठो नेवा ननेवा अयो पिन्ड चाहिँ ठो बियोटो हाबले टुक्न चाहिँ विभिन्न सामग्री चाहिँ ठो छेला चाहिँ मलाई ठुक्यु त बजिजा व्यवसायले चाहिँ ठुक्यु त रञ्जन लिपि चाहिँ व्यवसायले न छेलाबला यायो को ठाउँ चाहिँ प्रोडक्ट न डेगा पिकान जनाउडो गुल्छा टिसा पेकेर गुल्छा टी-शर्ट पिकाटा मखला अरे गुल्छा ठुकी सोभिनियर सामान त पिकाटा मखला गुल्छा फेसन छेला ठुक्न चाहिँ व्यापक ज्याजोडो आजिमो मुख्य उद्देश्य रहे सुरु याबले स्थापना याबले नेपाली ठयो मौलिक लिपि डेक विदेशी लिपि चाहिँ छेलावाला यन्त्रल ठो लिपि दुर्गारियो मसु पिन यकोदो अनि लिपियो दुरैपटि प्रचार न या मल लिपि छेलावाला याक्यो अवस्था त ठ्याङ्ग्यु ठैन जो राज्य पाखे लिपि छेलावाला या अवस्था थेन्डा जिमसा टाटो न चाहिँ ज्या पुनि थेछ हजुर अछि दाइदि थे छि फिना हे दिउल लने रञ्जना लिपि चैटा रोज के पिन न दो थेतिसा देखि दाइदिल ओ लिपि यपि मनो पिसला ठो गन देखियो जी लिपि गिठे वया देखियो खला कि गन देखियो दाइगो नला बिचायन चाउँदै जी ओके बारेमा छुँदा ठुके चाहिँ ठो जी नाचना जिमसा चाहिँ सुरुवात याना ठुके ग्वालिया बि यको दुर्गारिया नेपाली लिपि चाहिँ ठो युनिकोड एप्रोभ जुला जी सारको उके कीबोर्ड देखिमा हो कीबोर्ड चाहिँ मेपि संगु पुसला डेका बिल छ अब या सन कम्ती न यो डेक ढंग याबले 2 लाख रुपैयाँ मा मखला ओ कीबोर्ड सो डेक त ढाबले वो कीबोर्ड मनदेसन ठय छ मखला भोलन्टरीली डेका पिट बिल अथे नै ठो प्रबन्ध या त गुमेसा ठय किताब तेहो कापी तेहो गन चाहिँ छे भयो यो क्वेशन ग्वाली आउदो मखला ठो प्रबन्ध या मा र कार्य एजुजुली आठुके व्यवसायिक रूपमा न वन्त चाहिँ लिपिगुठी ठमेसा व्यवसाय चाहिँ या कठाला यहाँ तो असी कठाउन मिले मजला सामाजिक संस्कृति या न मजला कि मे पे यो क्वेशन चाहिँ ठो लिपि खन्नुगा ठुक्यो आकर्षण खना ठुक्यो चाहिँ महत्व ठुया मखला व्यवसाय न यारो कि नेपाली लिपि गुठिए झल्ला छ न जिमस अन्तक स्वाका बियो मखला अल ठुक्यो त मा कठा चाहिँ आँखा चाहिँ डेगा बियो कोटाछेर अझ आकर्षक जुई मखला अल कोटाछेर प्रति आकर्षक जीवलाई यो क्वेशन कोटाछेर चाहिँ चो रहर न यान्दी अयो जीवले आटक न चाहिँ जिमसन लिबिगुठी ठबिसन देखा ओ व्यवसाय यान्दी पि मखला टिसय न्यू संगु पुसला यान्चोंडो मखला अरे टिसर्ट यान्चोंडो आठौं गने तो गु केले जात्रा रगाडो ओ पुसला चाहिँ अझ टुकिट अझ ठिठी सामग्री तनटेउ केले पसर रगा डेभलप याउडो त इन्भिजन याउडो मखला छौये ठासे मको उयोका पिनसँग उ विभिन्न प्रोडक्ट चाहिँ डेका कोअर्डिनेसन या कथा ज्ञानजोंडो नापा जिमसन बिचार मक्स छौ ठासे चाहिँ डेडिकेटेड याना नगरपालिका न या हो सोभिनियर सफ्ट याना छौ ठासे टैबेला ढल्ला छ चाहिँ नेपाली लिपि सम्बन्धी रञ्जन लिपि सम्बन्धी यको हलाउ जलाउ त अन चाहिँ बुयो मियु या फै रगाडियो कथा बिचायनो अब ज्या मोटर रूपमा कानी एजुले आन गन सुया टी-शर्ट डेके माला ढल्लासन जिमसँग वो व्यवसाय नापलाका बि मखला सुया ट्याटु चाहिँ मला सा ट्याटु चाहिँ ठपिन्छ से जिमसँग आखा डिजाइन याना चाहिँ छोइबि तो द पिन डेक मला टी-शर्ट डेक मला सन उक्न आठो डेक उठासे चाहिँ छोइबि मखला वकठ चाहिँ याजु ओके माउ आखा यो ठिकजु मजु अथवा आखा डेक पोटासियम डेक बि अजुला छ लिपिगुठी चाहिँ ग्वाली चाहिँ याना होइसन हजुर भाषा लिपिला छि योगदान बिया चंगु हेजुला छिनला साहित्य न लाल न्याका चोना दिमा साहित्य दिका दिमागो कारण चाहिँ छुखथे जी सुरुवात या वो ए ढाइ ए साहित्य जुल जे मजबले
स्कुले बना जना बेला साहित्य चाहिँ चोया पुरस्कृत जुजुला अनलिपा चाहिँ साहित्य न चोया अठे रहे जी उ इले देवला से पत्रकार है छौ स्तम्भ न चोया मला उ इले जी चाहिँ आस्था नेपाल मेरका साहित्य न वे अले वो पत्रिका स्तम्भ न उके चाहिँ झन्डै चिन्यार रहे ला वो चोलजी विश्वभूमि नगु विश्वभूमि सन्डे टाइम्स तक चाहिँ चोया अनलिपा चाहिँ अहिले जी व्यावसायिक रूपमा न चाहिँ अफवा काठमाडौँ पिने उनी कठ अयो चाहिँ ले लाभले अहिले वो चाहिँ चुयो चाहिँ डिट मक्स नापाला जी पिने काठमाडौँ पिने चना बेला न थाटा चने बेला अन ओ इले इमेल जमाना बन्ने बेला न पोस्ट जना मखला जी कुरियर नाटक न वो आर्टिकल छया छापे याना चना दाबले वो गर्न जला वो जीवन वो जीवन शैली चाहिँ योको चीज चाहिँ आनी बानी प्रभाव लागिराथे जिउ चाहिँ जीवन शैली न पाट मेरो गर्न जाएन बेला चाहिँ चुयो चाहिँ दिनाउ जला आना फाटा फुटा छकने ग चाहिँ चुयो जी मक्साना जी नापाना चुयो बेला निबन्ध वो कविता चाहिँ बच्चा अफो चुयो आना त्यसुना दियो तर आ चाहिँ प्राकृतिक रूपमा भजी चाहिँ वो चोया उनी चाहिँ कुटा चाहिँ जुइजी अरु चाहिँ हाना न्याके मानि दिने हजुर दक्ले लिपा जी सोकुमी बाजु मेजु पिन्द छुदाया दि लागि दक्षे नापाला जी स ठइटा मसी के माला ठइटा बेसे के माला ठ सुरु चाहिँ या क्युनिटी उके त सुसु माउका उके चाहिँ या माउजला अघि जी भाषा लिपि संस्कार संस्कृति वो डक्वे जी मसीका ख कने जी गणना हुने बेला नापाला जी त मेयो समुदायलाई उनी बेला न आकर्षणलाई बिए तर जब चाहिँ चुया ठाउँ टिने अलिपा छौँ महत्व ठोख छौँला मसीका छुमहरू न छ भ्याला छ न लिपि चुए छ न छङ्के संस्कार टुर खाडिएको ठाउँ उक्त चाहिँ मखला ऊको ठाउँ चाहिँ सोही एजोजोले छिउ ठटो यो नीति जी छ ठय भाषा लिपि संस्कार संस्कृति चाहिँ कैच्यामा अथवा माओ परिमार्जन चाहिँ झिस याजो तर जे मजुरका टोटा उनी उसिमे उनी चाहिँ बाला खमको ठगु नीति ठगु सम्पदा संस्कृति भाषा लिपि चाहिँ सेके लिङ्के मके ठुके चाहिँ छि दकोस्या चाहिँ योगदान दिए ई बिया दिला यो प्रयोगको शुभेच्छिक बिन्दना सोकुमी भाजु मेजुपी हलिमे थया जंगु सया थौया गुबे छिका पिसा सोया हे दिला भाषा व लिपि खेले योगदान बिया दिम नेपाल लिपि गुथिया मनाय भाजु अनिल स्थापित जुया गो स वेका गुया गो स नुग ख छिक पिण्ड गठेताल पक्कै नसल्ला सुजा बिया दि धैगु भलसा कयाजना मेगु बोय हाकन मे महने बहम व्यक्तिया गो स जना छिक पिनिगु दथि वेगु हेजुई मेगु वातकया नीति बाया उनीगु उजम बिया दिस थौया त बा सुबा